maraka wa rona. Se sengwe se se latelang ke gore re bone mo nakong ya gompieno taotona re bona a tsena a goroga ke jaaka gorogile re bona le one matona ba eme go mo gorosa ke yone kgang eo ke filwe o ka tsa kgaeletso jaaka o tlhalosa Mmamosi re tla tswelela re buisana le banni ba kgaolo morago ga Phuthego a re letle jalo gore gong Phuthego ya kgotla be ka simolola jaaka o tlhalosa re bona taotona a sa tswa go goroga o patule ke matona a gagwe a ka nna matlhano mme jaaka o ba lebile re bona tona Rre Molale tona Rre Kwape tona wa thuto Rre Letsholathebe go supagalela gore dikgang tse di tla buiwang mo kgotleng di tla bo di a name di tebagantse le bone gore ba bo ka ditsibogela go nnete ke filwe go re solofetse gore dikgang ka bontsi di tla sekasekiwa mme go tla re kgotla meeting ya go hela be go na le ditharabologelo tse e leng gore banni ba tla ka dikgang tsa teng ra lebo jaaka re sentse re emegela jalo ka Tshisibalo Botsadi a re tseng pina ya setšhaba le sentse le tshwerela batsadi thapelo ka moruti Mokgweetsi Modongo moruti tsamela ka kwano ka bogetshwana re tsweledise go sutane sa pula a rapele modimo ka leina le matala Jesu Kriste tiro ke modimo ka sala o itse tsa se ke le modimo ka re ba tiro yo thema setso go samata modimo ka re bua ba lente jwa gago mo tsela gompeko ja ka go go buiwa dio tsote tse di agang tšhaba gago ka bophara morena Jesu ke ka rapela di bua tsote modimo ka rapela bathajo a se le godimo bothatholetse ka mo boitshepo morena Jesu Kriste ka rapela a sengwe le sengwe se be se buisiwa tsa gompeko modimo ka re bone maunga a sone se benefit batho ba gago ka leina le matala morena Jesu Kriste ka rapela amen re ka tsa manno a rona botsadi re ka gata manno a rona tsannang ka bonako ba ba le gone le gorogang botsadi ne di kopile gore se ka ba baeng ba re hitela re sentse re goroga thulaganyo ya tsatsi leno e gasiwa ka thamallo mo seromamoeng sa setšhaba le mo Botswana Television ka jalo ke sone se ke reng re tshwara hela ka thulaganyo e re ikitseng ka yone ya matsetseleko ka seno sebaka ke tabo ke tsaya molaodi me Angelina Lano go ta go re itsisi baeng ka thompho molaodi ke a go leboga motsamaisa tiro wa letsatsi la gompieno ke kopa o ntetlelelo mphe sephatlo sa motsotso hela ke dumedise motlotlegi tautona wa lehatshe la Botswana le matona a puso a leng hano magosi a leng hano bomma le borra ke a le dumedisa ka pula mo mosong wa gompieno go boitumelo mo go nna ke dumela gore le mo go lona lotlhe mo mosong wa gompieno jaanong me ke tseye sebaka se gore ke le kaele motlotlegi tautona wa lefatshe la Botswana ngaka Mokgweetsi Masisi Your Excellency
Thank you very much, Your Excellency. Mo mosong ono gape re na le tona wa dipagamo le ditlhaeletsano ebile le mo palamente wa kgaolo ya botlhophi ya Good Hope Mabule motlotlegi Eric Muthibi Molale. Thank you, Minister. Re na le motlotlegi tona wa temothuo ebile le mo palamente wa kgaolo ya botlhophi ya Shashe Bophirima motlotlegi Fidelis Millie McDonald Molao. Thank you, Minister. Re na le tona wa itshireletso le thogamo ebile le mo palamente wa kgaolo ya Gabane Mangkhodi motlotlegi Kagiso Thomas Musi. Ke a leboga motlotlegi mo palamente wa ko ke belegwang teng. Re nagano mo motsong wa gompieno le tona wa tsa mafatshe le ebile le mo palamente wa Kanye Borwa motlotlegi Ngaka Lemogang Kwape. Thank you very much, Honorable Minister. Re nagano le tona wa tsa madi ebile le mo palamente o itlhophetsweng motlotlegi Peggy Serame. Kana ko yele na bitswa Pexos yana ke tsora ka ko mading le ntse le telinale. Re nagano le motlotlegi tona wa pereko le selegae ebile le mo palamente wa Gaborone Bonington Bokoni motlotlegi Ana Mokgethi. Thank you very much, Minister. Re na le motlotlegi tona wa thuto ebile le mo palamente wa Tati Botlhaba motlotlegi Ngaka Douglas Letsola Thebe. Ke a leboga, Minister. Re na le tona wa botsogo ebile le mo palamente wa Matete Molapo wa Bojang motlotlegi Ngaka Edwin Gorataone Dikoloti. Re na le tona wa banana bong le metshameko le ngwao ebile le mo palamente wa kgaolo ya Mogodisane motlotlegi Tumiso McDonald Rakgare. Re na le mothusa tona mo ofising ya Gatautona motlotlegi Dumezi Mthimkhulu ebile le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone South. Re na le mo palamente wa kgaolo ya Bobonong motlotlegi Taolo Boipuso Lucas. Re na le mothusa kgosi go tswa kwa ga Mangwato Kgosi Serogola Seretse. Re na le moemela kgosi o mogolwane ebile le loko la ntlo ya dikgosi Kgosi Ezekiel Joel Masilo. O na le mohumagadi wa gagwe Majuel. Ka go rialo ke tla bo ke lemogile gape le magosi a rona a tswa mo kgaolong yone ya bobirwa go simolola ko Motlhabaneng go a go helela ko Lepokole. Ke a le lemoga beng ba me le dikgosi tsa rona mo Bobonong. Re na le modulasetilo wa khansele ya bobirwa le ene le bile mo khanselara yo itlhophetsweng motlotlegi Kgomotso Mereki. Ke lemoga le makhanselara otlhe a ga Honorable Mereki mothusi wa gagwe mo khanselara wa kgaolo e re le mo gone le makhanselara otlhe a leng hano ke a le lemoga batlotlegi. Motlamaisa tiro ke kopa ntetlelele ke sobokegela gore mo bogareng ga rona re na le bakwaledi ba maphata le balekane ba bone le bathusi ba bone. Ke a le lemoga beng ba me. Re na le motshwarela Ramapodisi Re Phemelo Ramakorwane. Ga ke lemoga Ramapodisi yalo ke lemoga botlhe bo monnawe ka maemo a bone a harologaneng. Re na le go tswa ko ofising ya Gatautona Chief of Staff Reboy Sebetela Mr. Archenche. Thank you very much. Re na le mogakolodi wa Gatautona wa tsa selegae Re Jacob Nkate. Re na le mogolwane go tswa ko tebelo setšhaba ya tebelo pele ya setšhaba mme ko ntse Mokgwathi. Ga re boela mo gae re na le modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo mme Sylvia Phethu.
mme ga ke mo lemoga yalo ke mo lemoga le komiti ya go ya ditlhabololo le dikomiti tsotlhe tse re nang le tsone mo kgaolong tse di leng gano. Ke lemoga baruti babega dikgang baeteledipele ba maphata mo kgaolong le lona lotlhe ke a le lemoga babirwa betso ke a lotšha. Mme ga ke o etsa motsamaisa tiro ke kopa o ntetelele ke tshupegetse babirwa molaodi wa bone o tla bang a nja boswa e sala ka ke tsamaile re mathu samela ka kono babirwa ba go bona yo re kile ra le moadima maloba ya no tsile o tletse ruri ba gaetso so le na le deputy district commissioner o theogetse maabane ke ene re o bidwa re bakane mathumo nna ke bidwa go te Angelina Leano ke molaodi mo ministry wa state president. Thank you very much motsamaisa tiro. Ele bogile molaodi re tabo re tswela le lenaneo botsadi le setse le itse ba re na le bone go ra gore re tsana mo gore ra mogelwe mo kgoteng e ka kwano mme ka mogelo e ta dirwa ke kgosi Ezekiel Joel Masilu mongwame ke ka toto eo ke ta kopa gore le gata ka kwana ha kgosi ya rona emela la itse re dira yang ka kwana ke a go leboga motsamaisa tiro re ka nna ha se batsadi ke a leboga bakgomo ke tsaya sebaka se go lemoga mototegi tautona o lehatshe la Botswana ngaka Mokgweetsi Masisi ke be ke lemoga gape bolenteng jwa matona a puso bothe ba ba fano jaaka ha le ntse le ba bontshiwa ke lemoga mongame Kgosi Sorola Seretse ka mmogo le marara bothe ba metse ya Bobirwa le ba dikgotlana tse di amaneng le motse wa Bobonong ke a le lemoga beng ba me ke be ke lemoga mototegi modulasetulo wa khansele honorable Khomotso Mmereki ga mmogo le makhanselara bothe ba Bobirwa bakwaledi ba maphata bothe ba legano le bathusi ba lona ke be ke lemoga gape le bodirela puso jo bongwe jo thegela jo bo mo phuthegong eno baruti ke a le lemoga go yang ka maemo a lona le diphuthego tsa lona ke lemoga gape dikomiti tsotlhe tsa metse tse di leng gano ga mmogo le lona babega dikgang batsadi lotlhe ba legano bomma le borra ke a le dumedisa ka pula mongame tautona wa lehatshe la Botswana mototegi ngaka Mokgweetsi Masisi ke ema jaana go ta go ntsha mantswe a kamogelo mme go botlhokwa gore pele ga re ya kong ke kgabodise dikgang di sekahenyana hela gore o nne le lesedi gore re tsogile jang ka kwano re le babirwa santa hela e ka nna go babirwa ba mo boitumelong ka irile maloba jaana ka kgwedi ya April ra itemogela go godisiwa ga khansele ya rona e go tsweng go morago ene ntse e bidiwa kana e kaiwa ele khansele potana jaanong ke re khansele e heletseng re godile re bidiwa hela jalo re kaiwa re heletse mme kana se sone se ra gore ditirelo tse dingwe tse ne le gore ne di sa kgone go tsela ditshwetso mono di ne di tsela ditshwetso ko Sorowe
jaanong di helela gone mo counseling e ya bobirwa seo se thogaletsa bao ba ba dirisang ditirelo kana ba ba tang ba kopa ditirelo mo counseling e se ba thogaletsa matshelo ka engwe e itumedisang bogolo jang bone barui kana ke re balemi barui ke jaaka kile ra utlwa maloba tautona one o tlhalosa gore puso ya gago jaanong go tlhalosa gore e dirile phokoletso ditlhwatlhwa mo dijong tsa leruo seo le sone ka ebile go supagala gore kana go lemosega jaana gore mo leubeng jaaka go ne go kayega gore ke sone se se dirileng gore re be re ka fokoletswa ditlhwatlhwa re le barui ka ha motseng wa Mathatane ka ha Mongame Tautona batsadi ba ne ba ntse ba tshwengwa thata ke diphologolo hela jaaka mo kgaolong tse dingwe tsa bobirwa bogolo jang thata tsone ditou tse di ne di sa robatse balemi re ne ra bona mo bošeng jaana go wediwa terata yone e kgaoganyang dipolase le boago jwa batho bogolo jang masimo ba tlhalosa jalo ha ba ta dika gongwe bogolo jang balemi ba orile mollo wa mariga ka se se ta hokotsa kana sa kganela metsamao ya leruo go tsenela mo masimong a bone boitumelo jo mo jo bo leng teng jo gongwe ke dumelang gore tsholegelo ya rona e ntsi kana e go godimo thata ke yone ya seru se neng se wetse babirwa selelo se le go godimo thata bogolo jang ka kgang e le ene e sa re robatse ya bogodi jwa leruo le ne le helela mo lehatsheng le re bapinang le lone la Zimbabwe re bone thata go nna le phokotsego e go godimo ya bogodujo go le baka le le thata gongwe re utule kana re itemogetse leruo le le ka tswang le utsule go ya go lehatsheng leo mme o ne wa tlhalosa Mongame Tautona mo leetong la gago la bohelwa go semola le gore puso ya gago e tla dira maiteko hela a heletseng a gore boelong ja seruse o phimole babirwa bao ba amegileng dikeledi ka go ba neela bontlhabongwe kana go emisetsa bontlhabongwe ja leruo la bone mme nka go sologetsa gore dithulaganyo tse dintsi di tsweletse ka re ntse re kopana ha le bao ba ithaopileng babirwa go tswe mo metseng e amegileng go tsweng hela ko motseng wa Lepokole go tsena ko Mothabaneng mme ba dira jalo ba kopane le bodiredi jwa puso bogolo jang thata bo mmaboipelego ga mmogo le team e neng e tswa ko Gaborone ba ntse ba bona gore dio di tsamaya ka thelelo botsadi jo bo amegileng bo setse bo beile monwana dipampiri tseno tse di supang gore e tla re ko boelong ja tiro e ba neelwe leruo seo ke sone se ke reng maikutlo le boitumelo ke se di go godimo gore gongwe e tla re ha o emaga o buisengwe mabapi le yone kgannye mme kana bogodi jwa leruo ga botsogano ke selelo se se tswang hela ko moragorago jaaka Mongame setse o kile wa bolelelwa go ne go se go tala boithobogo mo tšhabeng ya babirwa mme o latisa tsholohelo le motho ka re tsholohelo e le goreng e kana e tsholetsa maikutlo jaaka o ne o supa mme ka boammaaruri ga bonala gore
go na le maikaelelo a puso ya gore babirwa ba thusege la go ntse jalo mongame sengwe se nka se supang ke gore re ntse re le tšhaba babirwa re na le di-community trusts di-trust tse e le goreng ka tsone merago ya rona e oba lebogo mo bogolo jang thekiso ya diphologolo tse di tshwanang tsone ditoutse ka jaaka ka thulaganyo ya letsomo le merahe ya kola mo go lone re na le trust ya go nna jalo ko lepokole le ko metseng ya maseko e leng mabolo e semola le kobojango ga mmogo le molema ke metse ya motlhabaneng lentswe le moriti le mathathane mme le go ntse jalo yone ya molema mongame tautona e aparetswe ke dikgwetho tse e le goreng mo nako ya gompieno ga e dire sentle trust e sologelo ka ne e le gore e tare mo nako ya gompieno be re itemogela maduo a ko godimo bogolo jang ka yone ebile ba na le polase e le goreng e lebega e ka nna motho ka pua seng a re e na le potential e ne ka tisa maduo hela ko godimo gore metse e ya molema e ne ka ikakola ba ya ikemela ra bona morahi e itirela letseno hela le ko godimo bogolo jang ka babirwa ke batho ba ba rata go itirela bone go tsweng jaanong re bona o kare go trust e tla tisa bokopakopano jo bo ko go yone bo tla tisa poelo morago e re neno sa e sologela ka jalo re kopa government intervention ka maphata a tshwanetseng gore e boe e ikemela gape tautona re na le selelo jaanong se se tshwanang ditsela mo kgaolong ye tse di ka nnang tharo e leng tsela ya Bobonong le Kokole ye mo nako ya gompieno ka e tlhalosela ke re it's a dead road e sule tota bogolo jang yaka go ta dipula jana ke tsela e sa tsamaegeng mo ngame e batla go ka tsosolosiwa ka ditsela di pehela tse le goreng di ka dira gore e tsamaege tsela e tshwana le ya go tswa mo junction ba ibitsela ba re from junction ya Lake Report to Motlhabaneng le yone ke tsela e le goreng ga e robatse banni ba metse ya Motlhabaneng lentswe le moriti ga ya nna sente bogolo jang ka nako tsa dipula jalo tsela e nngwe e le goreng go ne go na le maiteko a gore e diriwe ka thulaganyo yone ya interlocking bricks go tswa mo tseseje go ya ko Moletemane ke tsela e le goreng re bona go se go tsamaya dingwaga di thatologana di na dintsi e sa hele jaanong le yone ka bo yone hela sologelo e le gore ke tsela e le gore bogolo jang ka ya gone ko dipolaseng tsa bo Richmark kakwa e ne ka thogogatsa matshelo a bagwebi ba ba ka kong ga mmogo le banni ba motse wa Moletemane ga ye nngwe e le gore e ya lemosega mo kgaolong ke ya bogodi ya diphologolo re bone phokotsego mo bogoding jwa leruo cross border jaanong re bona e nngwe gape ya bogodi jwa diphologolo bogolo jang ka ga mashatu ka ga re utlwa selelo se e le goreng diphologolo di tshwana di thutwa le tse dingwe ke selelo hela di bolawa ka tsela e sethogo masigo e leng gape go ntse go menwana e supa bone baagisanye go tsweng ka ga lehatsheng le la Zimbabwe ga mmogo le ka meraka e ko pele ga motse wa Lepokole ka ga re itemogela bogodi jwa diphologolo bontsi bo dirwa ke baagisanye ba tswelang gongwe ba kgaola le yone terata ya melelwane ka ko ya mathoko a leruo mme se se ka toga sa re tsenya gape mo diphatseng tsa bolwetse jwa thako le molomo le tse ke dikgang tse e le gore gongwe di batla gongwe re di lebe ka tsela e nngwe gape hela jaaka ne re gongwe re tsibogetse tsa bogodi jwa leruo re bona gape selelo se ka ga motseng wa Moletemane e ntse le jone bogodi jwa diphologolo mme e mongame e dirwa ke bone beng gae go utlwala ga ba tsanela mo dipolaseng tsa bone bagwebi ba ba ka ga mme se se tise kgothang ga gare ga
bone ba go ebile batho ba motse bogolo jang ka batho ba motse wa Moletamane ba bereka go mo go tsone dipolase tse di mabapitse mo ngame ko boelong ke a lemoga mo lenaneong gore gongwe go nnile le omission gore gongwe go ne le tekodiso ka gore mephato ya rona e tsweletse jang ma ke itshegela go se ka enyana hela ke supe gore kana mephato e ke yone boithaopo jo bo dirilweng ke morahe wa babirwa ke dumelang gore mona kwa gompieno maduo rothe ra bona re bona maduo a tshwaragano ya magosi le merahe ya metse ya bobirwa gore re kgonne go goroga ga kae ba dirisanya le maphata a itshireletso ga se kgang ye motho a ka ikgatholosang ka gore bana ba kana borre ba mephato ba dira tiro hela e ente e seng go patorola kana go tlhokomela bogodu ya leruo hela ga mmogo le gone go tima melelo ka mo bošeng jaana kgwedi e fetileng ra itemogela melelo e ne e ša gone ka ga ko pele ga motse wa semola le ka ke ntse ke bone ba tshwaragane le ba eteletse tiro e ba tshwaragane le bangwe ba motse go bona gore leruo le la bone ga le helelwe ke phulo mo nakong ya leuba jaana ba tsweletse gape jaaka re ne ra itemogela gore lephata la temothuo le ne la nna le gone gore di-pickets kana mantu a ba neng a badiredi ba bone ba a koka ko melelwaneng tse di neng di isaletsegela tse ebileng di sule ke gone ga ba thibang teng badiredi ba terata ga ba sola ba le kalo-kalo tiro e yano e setse dirwa ke bone mephato ke bone ba tsamaya ba tsosolosa terata ya melelwane ye ga ditou di kgaotse le bone bao ba diphousara ba tsene ba kgaotse se ne le go lekodisa hela jalo mo ngame gore re tsogile jang re le babirwa ka mo kwa lekalo ke a leboga re lebogile kgosi ramogetswe mo go seno sebaka go ra gore tabo re tsaya tekodiso ka modulasetilo wa VDC me Sylvia Phethu me ra tsamela ka one beso ke re go phosego e re dirileng kgante jana ga kgosi a emela ka gale gantsi ga emela ra emela ke re e ne le phoso e le tona ha re na le botsadi jalo ha se rentse ha se rentse le re itshwarele botsadi beso mo go phosegong eo Maphethu o ka tsamela ka one wa taore ha tekodiso e thebolo tsa motse ke a leboga motsamaisatiro wa letsatsi ma ke lemoge boleng teng ja tautona wa lehatshe leno ngaka Eric ke abetswe Mokgweetsi Masisi ke leboge boleng teng ja gagwe ke lemoge boleng teng ja kgosi mo emela kgosi o mogolwane mo Bobonong ebile le leloko la ntwa ya dikgosi re kgosi Ezekiel Joel Masilo le mohumagadi wa gagwe ke lemoge kgosi Seretse ke re ke a lemoga bathanka ba modimo ba totegi ba lehano lothe ke a le lemoga boleng teng ja lona makhanselara a lehano le ene mo parlamento a rona yo ka kwano Boipuso Lucas ke le lemogile boleng teng ja lona ke tseye sebaka se ke lekodise tautona ka tsone tsa motse wa rona mme hela pele ke a dikgang tautona ke go leboge mongame ka yone kganye ya bogodu ja dikgomo tsa ditolelang ka ko lehatsheng la Zimbabwe le ha kgosi ya setsa di buile gore re itemogetse tautona gore boithaopo ja borre ba le baneng ba ithaopile ba bone ba mephato ba dirile tiro e nte thata ke borre ba batang go galalediwa selelo se ne selela ka ha sene batsadi ba rona ba setse ba ithobogile le gone go ripota mo sepodising se go kotsegile tautona ka tsone dikgang tsone tsa mephato ya rona ke re gone mo nka bo gone tautona ra leboga le gone gore o bona le rona ka nako tsothe o supile gore ka nako tsothe o taga go rona ga re le gareng ga dilelo go ithelela o tsaya tshwetso ene e supagalang gore jaaka o re mindset change o ta change dio ka bontsi ke a leboga gape tautona re le ba jaaka bona ke le moithaopi hano re na le ba CITF ka kwano
mo kgaolong ya rona ba bobirwa ba e leng gore re itemogetse gore ko bohelong ja letsatsi ba ruta bone bana ba rona ditiro bone ba di-beneficiary tsa ipelegeng ko bohelong ja letsatsi ba tao ba go alosiwa ba tsaya ditankana go tswa ko CITF mme ntse le ka wena Tautona re go leboge ka gore gompieno re iponela ko Lepokole go na le project e diragalang mo Bobonong North East mo kgaolong yone ke tabeng ke eteletse go na le ntwe e tabeng ya go ka yone CITF ko Semolale le Mathathane di-project tse di teng re lemogile gore go tabo go na le 141 people le ba batebong ba neelwa ditankana tse ke CITF re a go leboga Tautona ke tiro e ntle thata mo ngame ke tswalla gape Tautona ke leboga ka ha o kgonneng go tswala o thusa rona balemi go tswala mo South Africa gore batho ba bantsi re ska ra tsa dilo tse re jisang ka tsone go tswa ko South Africa tse di tshwanang tsone bo merogo bo eng gore re itemele mo go le ka tsone tse di dirang tse di ntente tseo ma gore ga re sa thole re tsaya maungo ra itemela mme bile gape ga go ntse go le jalo Tautona re itemogetse gore go na le di-subsidy tseo di dirileng ka ha animal production ka ha crop production go na le di-subsidy tseo di dirileng mo ngame tsa bo IAS o di dirile gone ka ha Tautona mme re a di leboga di-subsidy tsa teng ka gore motho ha go kelwa ha na le tshimo ha na le sediba mo tshimong ya gago kgona go kelwa metakase a go kelwa dio tse dintsi hela bo le one mathombo a tsamaisang nnetane mme rona Tautona ba re berekang bo ipelegeng jana ra re ipua gape le ga gago mme subsidy ya gago ya 50% mo ngane re kope mo go wena gore e ska ya 50% gongwe o e beele bone ba bantseng ba re itse gore ba na le bokgoni ba dira gongwe rona ba re simololang ba re ithotloetsang ke ba re ikopela Tautona gore gongwe o lebelele subsidy gape gongwe gore lethelele sengwe gore nya bo mmaphethi ba le sa berekeng 75% ke ra gore mo ngame gone mo ra leboga mme hela ra ikopela mo ngame ya IAS Tautona go ba go nna le yona ipelegeng Tautona mare go leboge ka gore o kgonne gore o keletsa dipalo tsa ipelegeng jaaka mo bobirwa re itemogetse gore re tabe re okeletswa ka 700 mo ngame ra itse gore le thoko la ditulo le setse re godile mme re bone gore re amilwe thata ke yone COVID mme o kgonne go oketsa Tautona mare go leboge ka tsone dio tsenetseo ke be ke leboga gape Tautona re godile tsatsi jeno re bidwa bobirwa re sa thole re le sabo re bobirwa district ne re na le seemo sa gore ha go tshwantse gore go tswe ditshwetso mo ngame la ha sala o se gore ke go tabo go tenya go serowe gompieno re a leboga Tautona ka re tara ha ba re gompieno be re nyama re le letse PS re uto gore ditshwetso di tsewa kae ke ra gore mo nka bo gone Tautona go ba go disitse district ya rona ra go leboga mme be re nna le tse dingwe Tautona me ke re ke ntse ke tsweletse jalo ke go bolela gore na le diemo tsa rona mo ka kwano Tautona tsone tsa ke simolle ka bone botsadi jo bo ba palamphane gore bo tshetse bana ba bone re na le seemo Tautona gore di office tsa rona tsa forestry di go phikwe mme re itemogetse gore go phikwe a gona phane ka kwano gongwe jone bo diredi jone jale tsa forestry Tautona re kopa gore o laole gore gongwe re bulele tsone di office tseo ka kwano boteka di diredi ja tsone ka gore bobirwa e setse ile district mo go yone kgang ya teng Tautona re na le tshwenyego jaaka re itshetsa re ne re kgona go rekisetsa ko South Africa le rona re etsa bone jaaka ne re tsadi le rona re tsa phane ya bone re rekisetsang mme go na le license ene ya go exporta dilo kwa re ne re dira ka 2310 mme ne re kopa Tautona me gore kana netane permit ya re dira re tola ka yone ga ngwe hela ha re boa e tabe e hedile bo gore gape dire engwe gape re kopa gore mo ngame a ko gore sekegele tsebe gongwe o e hokotse e ko go 500 gongwe o direlle rona Batswana hela ba le ba tswa kwa haele gore ba taba e reka o no ba betsa ka ene 2310 Tautona re na le tshwenyego la peo ya ditsha mo kgaolong ya rona ya Bobonong mme ke bua ka Bobonong hela ka gore sa le re bone gore re tshwantse gore re bewe ditsha tsone o ntse le wena o bua ka tsone o na le tshwenyego tsa tsone
mme mo Bobonong tautona ga go beo go sa le go beilwe lebaka le lele re itemogetse gore setse re na le batho ba ba santseng ba emetse ba sa le ba apply-ile bogologolo ba ka tshwara bo 9,925 ga ke reye batho ba gompieno gongwe le tshwenyego le tautona le wena o nne o tsena mo diofising tse o lebelele gongwe ga e le gore ke matshwenyego a bone bodiredi kana eng o nne o re thuse ka kwano mo ngame dikgang tse di re tshwantswe thata ka gore wa itse gore re dire dilo tse dintsi tautona ke gone hela gore motho wa bo o na le sone se tshasa gago jaanong kgang ya teng ya e bothoko thata tautona mo ngwageng tsa gompieno motho a sena setsa ga ngwe o bona bana motsadi a tlhokagetse wa bone bana ba nna ko gang kuku ya bone kana molao le one wa re bana bao bongwana ke ga ke sule ga ke na le bokgaitsadi aka ba na le tshwanelo ya gore ba kobe bana bao mo setsheng sa ganne mme jaanong ga ba ka dira gore re nne le ditsha tautona o tla bona sengwe le sengwe le tsone tse o di buang di diragala go na le nngwe tautona ke ya gore letsema re setse re boloditse letsema la temo tautona ka di 1st tsa October tota jaaka o itse gore isphade setse dule re tsentse temo le toto gongwe mongame o re tšhago le go nyerute gore temo le toto e re tshwaretseng ka gore re emetse ka mabeto a pelo tautona re bona gore jaaka o na le dilo tse dintsi tse o di change-ang gore re itle gore change re le Batswana re na me re ipaakanye re na le di-policy tse re dirisanang mo go tsone tautona re na le ga ke go kwaletseng gore re kopa gore di-policy dingwe mo netaneng tsa rona di lebelelwe sešwa go na le policy yone ya rona mo VDC policy e supang gore ya regulation 2015 e re bolelelang gore qualification e tshwanetse gore a person must know how to read and write English tautona ga e ithalose ka lebaka la gore gompieno mindset wa gago wa we have to live digital yaanong ko re hela tautona e tshwanetse gore ga e le gore ya state hela gore a form 3 student kana ma ke re JC ke bone ba tsena ka gore o ta ithala le gore ba bantsi re hella re omana mo diofising ka lebaka la gore yo mongwe o ta ba le digital o tsaya molaetsa hong yo mongwe ga a itse ha tswa ngwa go roga ke ra gore dikgang tsene tse o tautona lebella yone review me gape mongame ke gore ke re tiro re di tshwere ka kwano re tsweletse re le batotegi ba ithaupi jaaka re go ithaupetse le ha o ta jana o bona re ntse re nana bo re ba thusa mme re ke kopa lentswana mo go yone netane ya VDC gongwe ga no ka lathela ya nna 1.5 mongame ne re ka tia moko no ka tia thata a go baka la gore boithaupo le bone bona le gore o nne o tiisiwa moko go na le policy e nngwe tautona mo ya batlhoki destitute policy ya 2002 le yone o e reviewe mongame re lebile gore policy bana ba rona ga ke sa qualify le botlhoki gongwe a ba tsewa ko sekolong se se ka konte makere ko kasane gongwe a ile ko brigade kana kae ko kgakala ga a tsena kwa ena o tsaya 300 hela ga a kgone go duela ntho mme ke bona gore khose ya go mothusa ga ke kgone go mo duela ntho ka lebaka la gore nna ke a bo ke le mo go ipelegeng a me ke a khombo yaanong ne ke akanya gore tautona policy e o e review ka gore ha re lebile ko tase ebile policy ene e re tlhalosetsa gape gore motho yo qualifyelang go ka nna mothoki a ba ena less than 350 pula jaanong gompieno ha re lebile 350 pula tautona ke a rekang khombo hela gongwe ga ne ba ka riana go kone go ka nna botoka le gone go ke ra gore o lebelele tsone di-policy tseo tautona go na le yone policy ene ya di-plots go hiwa diploto tsa dikereke gore batho ba dikereke ba tenderele diploto tautona kgang ya teng tautona ba dikereke ne ba kopa gore bogolo keng go sa boele ko morago le bone ba nna ba allocatelwa ditshahela re lebile seemo sa gompieno tautona sa GBVC gore sa gola re ntsha bana ko dinong re ba busetse mo dikerekeng gongwe ne ba ka go ka hokotsa tsone dio tse re di bonang tse di diragala mo lehatsheng la rona tautona re na le kgang e nngwe gape tautona ya re kopang gore re itemogetse gore go na le thaelo ya melemo makere melemo hela yotlhe mo dipateleng
tsotlhe mo le mo ditleliniking mme bothata go na le maiteko a la dirileng tautona gore ha motho a thaeletswe ke dilo tseo wa mo kwalela wa go tsaya makere ba BP ba go tsaya ko di-pharmacy yaanong mathata ke gore pharmacy se gate go batiwa gore go hiwe batho ba wa go reka ko pharmacy e le gore ke a ngwana wa Motswana yo mo ga a sa kopanela lope Motswako mme yaanong na re itemogetse gore mo Bobonong ka kwano ke di-pharmacy tse di butsweng ke batho ba kopanetsweng yaanong seemo sa rona gore o tabo ga motsadi le mokolokwalo leo gore a re motsadi a palame a ya ka ya e phikwe kana ye Francistown mo go rang gore o ithele motsadi ha ngwa ema o tabo gore o le modisi ya go botsa gore nka dira yang gore ke bone melemo ele kana ha gate ga go mme gore gone mo le gone tautona le go lebelle gore jaaka mo kgaolo e tshwana Bobonong go sena di-pharmacy re dirise yone pharmacy ene ga ke re gore a gore bana ba Bobonong kana bana ba Botswana ise ba kgone go ipulela ba le nosi re na le tsone di-case gape tautona ke dikopo mo go wena mongame o seka re ke a re case tsone tsa kgokgontsho ya bong hei mo bobirwa di a gola tautona di a gola tota gape mme ebile re itemogetse gore le tsone ditsheko tsa teng tautona di tsaya lebaka batho ba gore ba sekisiwe ba tsengwe mo dikgolegelong gape ba bangwe ba bona ga ba ile dikgolegelong kwa morago ra ba bona gone ha o ta bona motho a ipoeletsa gongwe gone go nka bo gone tautona le lebelele dikgantse ka gore ga re ka seke re di lebelele ke sente ke utule maloba ka nnetane ya gago ya independence pega mo molaetseng wa go na le gone you were concerned ka gone GBVC yone mme hela ke gore ke re mono mo kgaolong ya rona tautona ya gola tsatsi le letsatsi mme hela e kopela ya rona gore batho ba ba dira melatoba re kopa gore ba tselo kgatwa hela ba tsamaye le gone ditsheko tsa bone di hehosiwe tautona ba di hehosa ha ile gore ga rona kgota tshekolo ya teng ha go fodiwa kae bobirwa yano e ikemetse tautona dira gore bone bo mma ka strata ba gongwe le one te dinne ditsheko tsa teng dinne le ha go hapegileng ga tsone hela ba kgone gore ba go hehosiwe batho ba bantseng jana ka gore re lebile gore ha re batho ba ha go ka se go hehosiwe motho a teng o dira molato ka godimo ga o mongwe tautona re na le seemo mo Bobonong ke ta mo kgosi o ta intshwarela re kopa gore o ko thodumele go mo gate bogosi ka ha bogosi thodumela mo ngame ke go romekele mo modula stilo ka lebaka la gore mo Bobonong ja ka gore bona re ntse jana gona ja ka o bona ele district yana gona le botsadi jo botswang ka konte ba bata thuso mo land board ba bata thuso mo di-subsidy tsa gago ha ba tswa gona le dipampiri tsa ba di neelwang gore gate kgosi a tego saena kgosi wa rona go kgona go antunya dikgosi malatsi beke tse tharo kgosi tautona ha ngwe yo mo ene tshwereng yo motho a ba ya mo kopileng o ta tsatsi gangwe hela mo bekeng wa kanye motsadi a tswa ko mathathane o to taha o to boela mathathane a sa thuswe ke land board ele motsadi o mogolwane ke ra gore ke diemo tse ke nnang ke di bona tautona ke re mongane a go thodumele go ngwene o tse ditshwetso tsa bogolwane o re beele kgosi mothusa kgosi le headman wa gago mo go yone kgote ya rona e tautona re na le ke a go bona ke a wetsa ke yone a bogelo mongane ma ke bolelle tautona ga tile ga re ithapolole tautona re na le di-project ra lemoga gore ba di-council ba ira maiteko ba neela bana ba rona di-project re na le di-project dio tsa di-project ha di sena ba hiwa di-tendera ba bangwe ga re itse gore seemo sa bone ke di-project di hella di sa diriwa ha o botsa mo di-council ba gore ba re buile le motho kwa bohelong batho ba teng ka bana le madi ba ipelaetsa ha council e tsa tshwetso gore di-project tse di tshwanang jaaka o bona re na le mini stadium ga ya bilo nna ha le setshosa ebile o ka re bile tsa bogodu gore di-project tse dintseng jaana tautona roma office ya gago hela ko etse tshwetso he ba bangwe di-tenderatse ka gore yole yo o tareng o ipelaetsa o bommolela gore go mone le mathata mo setšhabeng jaaka tsele ene ya tsetsetse moletamane ne re sologetse le dintsi mo go yone tautona mme ka bone gore bone batho ba ba hilweng di-tenderetse ba kgona motho a teng go tsaya lebaka a sa dire mme a sena mabaka a sena le gore le rona re le bogogi ja motse go ka tweng ke lebogile mo ngame tautona re lebogile maphethu o e tshwerela sentle ka matsetseleko mo nakong e tabo re tsaya ka bogetshwana
moemedi wa mephato kgosi ga bana Mokgweetsi le wena o etsa ka bo hetshwana re tere boloke nako ba bega dikgang ba e leng gore gongwe le ntse le tsaya le tsamaya le tantse di sutela bogori ba re batla go bona ka kwano batho ka kwano ke ra ba le ka kgonang go suta Thobela ke ta simolola ka go tshwara nako ga go luto le ba re ke tshware nako mme ke ta simolola ka go lotšha ene tautona wa rona Dr. Masisi di-ministera tsotlhe badirela puso ba bagolo morahe Thobela amen la ba rile nako ga naga kana ka one ko dikgadi di leng teng mme gone re ta e tshwara ta e leka ba ga rona nna ke hilwe nako ene ke hilweng gore ke bue thata from 2017 o ta go tsena gompieno ka gore kopo ene e kopilwe ko go tautona wa e direla ke tsaya gore le a itse gore tshwanetse o lehiwe leruo mo beke e tang yaanong ke re mo ngwaga wa 2017 ba ga rona kana nako ngwe gate nnete ya boloka nnete kgona go disa pula ne re tsamaya re bonyokonyetsa re gapanya dilo re tolola ko Zimbabwe ko e le gore ka 2017 ka kopa le rre go ntsinyana a ke tswa teng gona le rre Moilwa re sona re uta gore go na le kgosi e ntšha mo officing be re ta gona officing ta re bona kgosi Juela re bua le ene re nya ne ntse re dirisa le go malome malema concern di kgomo tse le re di a utswa di tswa ke bangwe ka rona go Zimbabwe ano re kopa re tsweledisa ba ra re le nna ne ntse ke thokana le lona banna ba modimo ke ne ntse ke le thokisa itsong ka le bona ja then be re bua le ene a ba ra re no dirang ka le gona ka teng me re ne re redisana mme le nna ke batla go utlwa gore lona le batla ke dira e be re mo a re nyaaya tswelediso ko re bua le ga borone ke re ga borone ko gonna batho ba ile re ba o kametse le ga tsela a ba tswelela a bua le ga borone yena on ground nna le go ntsia le Moilwa ile o re retsa re se le se buang gore ka kgona gore le ka dira le mephato ko Zimbabwe tsweledisa mme mo pata ya me ha ke na shele ko ne go ntsia ba nthare mona bua le ntsala go twa FMK Francisco e be ke bua le ene a lo taka ra ke re ba maru kgona go ntsha pula Petro le riste Zimbabwe re fama mephato ko Zimbabwe di kolitsa bona ma Zimbabwe ke di bulk e ne re ra ka la ke FMK then ka 2018 ka 2017 ne re dira yana tauto Dr. Masisi se tauto le vice ka 2018 ka June go se juela wa mpitsa ona re ema mo khotene ka June monna modimo ate o activate mephato le ka kwano ba activate no gona le plan engwe ke batla go dira ke le go se juela ka dira jalo ka ba ka boela Zimbabwe gape ka re bo raketa mo ga utshanyane ka 2019 go se juela ba nthare no ke kopala mephato ko Ministry of Local Government gore ba tsene mo program ya ipelegeng mme ba amogela jone bonnyane jone le uta maphiti a bua ke nnete le ga letelelwa mephato a nna teng local government a reka uniform ya mephato uniform e na le kapari yone ya 2 piece butsi ga gona dikausu mme re ta ba rekela mo di bingwa le thoro o na le go mo go tura mo tholang ke ba bona gore mo ba ka go latha ba ntsentse mo thateng wa le beke ya metsi e gona go a freeze ngo about 3 weeks metsi a ntse a le ka morago a le kwetanyana a le botsedi then go na le di phone le tsone ke di ba ska di latha ba reketse di phone le tsone ke di kupile ska ba di latha and then bo go ra gore a ntse re tsweletse ha re le mo gore mephato a rona ka le go Zimbabwe le itse se mo sa Zimbabwe a ke re go ntseng be re le mo gore mephato a rona go Zimbabwe na le tshokolo la re isa petrol e ne re iwa ke mamang go na le tshokolo ya dijwana ga ne re patrola ka dikoloi tsa bone mme go batla re tshele petrol e be re je so be ke advise you again ke ene tautona Dr. Masisi yaanong wa kry-a ngo lebagana le nna yaanong gore raetso ya ko private sector o iketile o kopa dijo o kgone gore o bone gore facilitate batho ba gago ba tsosolesa ba ka kwano le ka kwa then again wa gore a re company e tshwana le Evolution ke ya ngwana a lona mo Bobonong company yona FMK Dingleberry di reka dijo le mo parlamento ka reka dijo tsa 700 ka batla mo kgapela go thoko tsa 700 be re tsa tsone tsa private sector hela tsone tseo hela be re di ngathela ba Zimbabwe a ke re ke tsone tsa tse le nka di dirisa ka ditšhoto tsa me be re ngathela ba Zimbabwe a sa re ngathela ba Zimbabwe ke be ke tshabela ko Commissioner of Policy Commissioner ra Makorwana a ba re ka dijo ka re ne tse re mola re mephato a rona ka kwano e 15 gompieno so dijo tsa police be re simula re distributor ka kwana ke re ke tsa puso tseo wa re tswalla pele jalo mephato e hirilwe ba thego ba ko ipelegeng dijo di gorogile tsele tsa private sector ke gona go thusa go Zimbabwe o re dirisa le bona ka le collaboration ke bangwe ka rona ra tshwanela go ba latha le ba na le semo o ba gore ka 2019
go se ba ntla re bitsa di-stakeholder a tsotlhe mme go lebiwa ko motseng wa Semolale because ko gone ko epicenter ko ko lehelo la ditiragalo ko go se lone se le teng thata e ba ora ka 2019 yo re kopana kong le all stakeholders Phetogo la Kgosijuele go hetsenkwa e be re ntsha report ina ya go all relevant ministries ba tshwere yone ene kwa le go Kgosijuele di associates tsa Kgosijuele ke di kgosi wele tswa malema le bo madema and staff le nna go ke le motse o ba ra gore ra iphathalatsa reporting mme ne ra di kopa mo gone reporting di kopa tsa di mo reporting di dirile tsotlhe mme di acknowledge ke report la bona re tempile khaladi la bona e tswa go ministry mana go ministry wa tseno bua go te defense justice and security gompieno go nna yalo e acknowledge report ya rona sena re dikopile tsotlhe di diragetse ka nta ka selanyana se se dehela se senyane yana ke go greater di patrol routes tse di taba di mephato e patrola mo go tsone mme patrol routes ba di graduate from next week di patrol routes la itse ba gradeile borderline from Robella to Makurane ba sa grade di patrol routes di tswang patrol routes ke Chokwe to Shasha ka 20 kilometers and then Lepoko le to Shasha ka 18 le ba Kettle Post to Shasha ka 18 ko ba jango to Shasha ka 15 kilometers and then Mabolo to Shasha ka 13 Semolale to Makurane line ko trata ya ke Shasha setse e tshabile ha a thuliseka le ile go teng then Semolale to Makurane ka 15 Madikane to Zwala fence ke kampe ya Zwala ka 10 Maliope to Dapota ke yone kampe ya line ene la trata motakase re kgawanya le diphologolo ka 4 kilometers beke taba greater bone ha gona re ba ka tshabela ka iri la sona go nna yalo go diragala gore Kgosijuele lo ta go nna no nthare mo nna modimo ka go khona go tshwaraganya le ha tsela Zimbabwe o dira mephato go Zimbabwe ba South Africa o ire ang ka bona ke na ka tshoganyana la ntha go se ka henyana ke ba ke ano bona ba le ka gore re itse go rueng ka ha ba re go ruile ba sweu then ba ke ga gore kana no ke taelo ma ke tsentse ya o ba gora gore ke bua le mongwe gona kwa ba ga rona ba nthare no me a re o bua ka tsele no ba ta agri forum ile dula ke monno wa lawyer ba re ke ene advocate ga rene ba ba mpha number re ke bua le ke mmolla gore re ntse jang ka kwano re ira ka kwano mme kana re lwa le khantsa tse di go shalimpo tse re thalo re le ruo le utswileng ka kwano le tlola go shalimpo la go South Africa la rekisi abantha re no le rena ntse re le bata ke ga rene le ka mme ne re le bata gore re simolo go kopana o ka re controller go na le place e bula go te dawe ya tswala a le tswa mo bodare ya Platjane le lebella ka right nga speed nyana re simolo gore re patroleng gono lona le ya go tase le noka ke le nna re bua gore la le re ke gono le rona re ta go tase le noka on our side le bona ba go tase ka le noka on their side hantse ba tsweletse ntse ba patrola re buisana le bone kana ke maburi bona ne ba na le dikoloi le dithobolo tota ne o ra ke tsena go bone ke thalo re bana ba tshwere dithobolo bile ba na le dikoloi bile ba patrola heavy armed then ba ba ra re ditsa le bone o tla le bone ba rena ba re no go ra gore ya no rena re a tswa gate re tswe re boele mo di property tsa rona rona be ne re tswalla ka go rona ke bona be le rano re tsalane le ba Zimbabwe ka tseleneo ebile irile tautona tila ka 2021 a re lemosa gore ke tare ha ke wela ga boroni ka di 9 tsa September 2021 le tabana go ta commission of inquiry ne yata le tabana go ta ambassador ya go Zimbabwe Mkoneshuro unata le tabona go ta Ramapodisi wa Zimbabwe le Ramasolo wa Zimbabwe mme ba ta ba kopane le Ramasolo wa Botswana le Ramapodisi wa Botswana re ba korwana ne ba ta ba re kopanya go bodare then ra wa thata di khantsi sengwe se sa na se paka after the 9 tsa September go tswa September go May ke 9 months ha ta ka September ka 9 no go le thata la ntse re na yo go mabolo no go ba di tsere le go but in mon kgoding tse 9 ta tna ra boela mora wa ra re ke a emisa ha lo security sa shorta ke ta bitsa le ba prison ta ba joina le bona ka ba prison ga ba ka bata ne ra emisa ela le se police ba di sa le bona re mo phato masole ba di sa le bona re mo phato le ba wildlife gompiena ka bua le lona go ile go tase a ne le sengwala ke sa batho go bua bang ke ra gona la bona me la kra ka se itse gore motho ka kwelo akanya la itse re akanya ya ne go re mo ke re go tota to bua ne go ile go tas e ka wa tsa o le nna monna la mo ke re soletso tse ana a re direla tsone in that 9 months re bone bogodu bo hedile kana bogodu bo ile tase
re na le bana ba rona ba mophato re na le line e le reng mephato le 15 e tswa go robella ya go mothabaneng mme re tsentse inland mephato e mebedi e le molala tau le moletamane go moletamane wa le sello se le re khosi uta sa attend and then be re le moga gore di piece job tsothe tsa agriculture tsa Ministry of Agriculture along the border go line go shashe ka gore di picket di nyeletse la itse ne re kopa di piece job tsela ka gore gompieno nna ke ba re le ka re na mantse le bo haterata na mantse le haterata e itswileng go Zimbabwe re ta bua le ba agriculture ne re kopa hela tautona gore re rumile mongwe go agriculture go raya gore kopela gore bana ba rona ba mephato ba along the line e se ba go teba ke ba bile ba babedi e ra go na le piece job temporary job ya agriculture go hirwe bone because setse ba lemoga le go e boga yone trata le go e lata go e tsaka go boela le yone ka kwa la nkuta ke re ba biko ke ra go ka ba tshwarisa bone hela tabare tsusilitse di picket ka gore tautona nang ga tsa nkopa gore tsamaya go TCT la e bona TCT ka mashato tsamaya go ba ditante go private sector reng ile wena ke ile go ka uga ditante tsa 600,000 so re ba tsa ditante tse ile re tsosa di picket tsele go agriculture ha metsi re tsosa di picket tsele me phato nna mo ditante tse di shantse di story tsa 600,000 ya lo ke re tautona ka go leboga ka gore re tswa lo wena gono content re ta re lo uta re ta re boboloka lo wena gompieno o tilega le bone tshologelo ke e ba apere ba birwa gore o ka re beke tang le gompieno ba simolotse gore ka di emetsana tsa go gama o ka re beke ta bona seng tanki ra leboga kgosi ga bana ka pego ya mephato pele ga ke laletsa mototegi tautona ke re ta mothagolela tsela ka leboko ke ta kopa gore pabalelo re matshaba tsambelang ka kwano bona ka re te re diragatse e le jaaka re thagolela le bo fetang ba thipa e makwakwa mokoteng kwena setsalwa metsi khare ke tsangwanyana khare ke tsa khare bokile e re nna ke boketshimega ya mokwena e re nna ke boketshetsanyana ya mokwena e re go tsalwa ke boka ngwana wa madi a sekgata Masisi tiro tsa gagwe di Masisi ga se sebatana tshisimoga ya go batwa le Masisi tiro tsa gagwe di Masisi di dirwa ka tshitsimogo ga di ke tsa kgarebe bona naledi ya phatsimo bothale ja ngwana botswa phalane phala e senang phalana lesilo thobela babira thobela babina nare bona ke a locha khariya ke tsa ngwanyana ke boka mogaka wa go tsoga kgateng e khukwa e mangola ditshipi nkwankgoga yo marakwa thata totola rona Masisi khariya ke tsa kgarebe kana naledi re go phatsima e phatsingo gangwe e re go ngakala le godimo e tsene le ruri khariya ke tsa kgarebe ke boka mogaka ya re go thaba le phiri matsatsi la go thaba go ga moshopa ba ya gore tsalela khanka ba ya gore tsalela mogaka ya re go emela khata ya re go emela phuti ya re go emela mogaka a ya gore batela bokamoso a re batela isago a re batela bophelo ke morena go ba le marena khari ke tsa ngwanyana ke tsa khare
phorokgotho ga di eketsa kgarebe. Ke phorokgotho e marafo. Ke ngwana wa madi a sekgala. Ke phorokgotho e marapo a thata. Ke ngwana wa mokwana yo tlileng go boka mogaka. Ga ke boithata kana bete ba re go balabala ga ngwana ga se bothale. Ga ke bale ke a retha. Ga ke rethe ke bua thata. Ga ke boithata ke boka mogaka. Kana magalapa a ngwana ga a omeletse ke go totomatsa mogaka. Magaka a ngwana ga a omeletse ke go totomatsa borena. Magalapa a ngwana ga a omeletse ke go totomatsa bagaka Masisi. Ga di eketsa ngwanyana. Eriki khate mothala ke setogo ka ilatswa bobe kana mbua lebek la hagwe mafoko a khota a mantote batoge ba re se senye mafoka a tsakae ha isi tsetse ke goditse ke kgarebe ya motala o tetsetswana ke babirwa a se birwa madi ke a mule a se birwa mashi ke a mule khatseleng ya gamme ke ngwana ga khopotsa kgarebe ya ga ntshontsho e reng go tsena e lebelele go angwa go amule nna ke goditse puo ka itsalela ka takaretha le bagaka bagolo ba ntsaletseng bagolo ba go mpontsha thuto bosa le thuto sedi la setšhaba thuto sedi la setšhaba nna Molaluba Masisi. Ke a leboga khanka, ke a leboga maaparankwe, ke a leboga mogaka. E go nele ya sephai thotho marothodi. Ke a lotšha babira thobela. Ga di eketsa kgarebe. Mogolo ka no mongwe botsadi ngwana o sigile tema le ta bona gore le majang re lebogile ke jaaka na thagola tsela le boko leo mo nakong ya gompieno botsadi ka tshisibalo eo ke tabo ke laletsa tautona wa lefatshe la Botswana mototeging ka Mokgweetsi Masisi go tsamaela ka ga seraleng ke molaletsa gore le to moretsa Tobelanda ke dirisa ka pula batho betso ke kopa re nna hatshe motsamaisi tiro a tsatsi ya gompieno motshwarela bogosi wa ga Mangwato kgosi Serogola Tlholego ya Serogola Seretse ka intshwarela batho ba masika ha ke tsore ke mo go botsana ntsala mpaka kgosi ya Bobonong mo le momagadi wa gagwe kgosi Joele le marara o tlhagana matona ke nannao ka go tlhatloga ga maemo a bone mo parlamente puso Lucas wa Bobonong mokhanselara o le modastilo wa khanseleno e ntšha Khomotso Mmereki bakwalela maphata Chief of Staff Advisor Renkate Chief of Staff Resibetlela Motshwarela Ramapodisi Ramakorwane le bomonnao bagaka ba mephato ba ba leng hano baruti bagolwane ba puso
modulasetilo o rategang wa VDC. Oh, 1,500 phetho. Bomma le borra mooki le kgaladi ya gagwe ke lumisa ka pula. Ke rotloetsa ba ke tsamayang le bone gore ha bana ba ira yana ba rotloediwe. Ha se gore gape go tweng hela batsadi ba ithaopa hela ka nne le utlwa mme maphetho a re le ena ba tla go rotloediwa. Bone ba rotloediwa ha phuthego e le teng. Ha ene malatsi otlhe ha ene beke le beke e nna ka sewelo mme ba godisiwa. Yaanong moparlamenteng le ke mora ke re ena a rotloetse a ra ke re go bokiwa wena Tautona yaanong ke yena o tla rotloetsa. Ke mora ke re moparlamente ko yena o tlile mo tseleng ha o tlo re go rotloediwa Tautona wa gago ko yena o tshwanetse ka bo phaphasela go gaisa mongwe le mongwe. Yaanong a rotla ba akanya tota na a sa ipaakanya le moilane diatla metsing. Bathong betso re hane gompieno ha ke batle go le tlhodisa ka go letsatsi ke batla re ke tlhamalle ke tsene mo dikganneng a ra utlwana ha la amogela le ka re pula kana ke tla ke tsa mogote go rotsa mayang ka ko ke utlwa a ra dumalana. Mme se se tona ke simola hela ka go leboga kamogelo e ntleye ke le rata mo go Maso Babiro. Ha ke a kgokgwediwa ke ope ha ke a patikwa ke ope ke tla ka pelo a me ya lorato. Ha ke le rategela ka gore batho ba molemo ba botlhale ba ratang go ipelega ba ba itseng gore ba kae ba dirang. Kana gape mosadi wa me o tlogela mono yaanong bo malome le nna ke a lotšha re tla buisanya le tla go dithiba gape tsa bogadi ha bohele go na le ga malome le ene ba ithiba go raya gore kgosi Joele a rulaganye re tle go e jela mo kgotleng. Ha ke tsora wa re bona kgosi Joele ya moomagadi mmakgosi a ke ntsha bogadi bo sa eleng bona kana bo ke ba puso ba cabinet bo go ra gore bo ministera ba tle go nthusa go ntsha bogadi a se a kolopenne ke ba golegile gale ba ikgolegile ba rile ba tla mmereko. Ke a le leboga gore be le tlile ka makatlana mane yana go tla etetse le tlile go itheeletsa mahoko a kgotla a mantle otlhe rotlhe a ka re le hana re tla ka Botswana ba rona re tla ha ka tlotla le tsamaiso e le one e ragileng puso ya rona ka yone mokgwao wa go tlotlana wa go bua boammaaruri wa go bua phatlalatsa re bua dilo re di buela mo mpananeng re ira dilo re di irela mo pontsheng ke yone puso ya rona ya puso ya batho ka batho. Ke tla hape le ga ona ke le motlhanka le nthumile nya le banne ba sa nthoma ba nthumile ka gore palone di a heta be gore go ra gore ke nna yana ba ineele gore ba rumile nna ke nna morongwa a bone hela wa maemo a ke a tshwereng wa dithata tse ke di tshwereng ka thomo ya lona ka thata ya lona ke di tshwere ka nakwana ka gore nako a teng ya thomo la e segana ra itse rotlhe ha re tsena gore e tla khutla
gona ga ikhutla ga gona o tla re nye ke to lebetse seng ko morago ga gona matepe rotlhe ra itse gore nako ya thomo ya khutla ba ba eletsang ba ikopela gape ha le batla go ba tsholela la ba tsholela ha le batla go tšhentšha la tšhentšha le phutologeng yaanong ke tla ga ka go ikitse gore ke mang mo nakong mang ra kae ke tla ke eteletse pele ba bangwe ba romilweng ka tsamaiso ya molaotheo wa Botswana ile ba mo letshegong la boraro la tsamaiso puso the executive matona a puso ba ba nthusang ba ba nkgakolola ba na le ba dira puso ba re ba thapileng gore ba re gakolole ile the executive ke tla gape bangwe ba rona mo executiveng re le mo letshegong le lengwe la bobedi la molao la parlamente re na le mo parlamente wa lona o le mo itlhophetseng re Taolo Boipuso Lucas letsogo le lengwe hela le leng gore ha le oha ke la boatlhodi ha le tlhokagale ha re seke ha go sekwe ra le kodisanya tsa matshelo ya ka re dumalane gore ha le roma re tlamega gore ne re tla pele ga lona le re botsa dipotso le re kgwa dikgaba le re tlhatlhella le re kgala e be la amogele gore go ne leng sa tlhaloso ga gonang go tlhaetseng go kgonagetseng so ke tla ka boikokobetso batsadi ba me ke tle go lebegela gore ha e sa re kgaogana go a reng mme ne ke na le dikgang tse dintsi ke patikwa ke mabaka a mogote le paka eno gore ke dikgaole mme ke nyoretse gore ke le di bolelele ka gore hala nthoma kgang tsa bodiro hela di nthumile kgang tsa Motswana so nna ke ipaakantse ke a le gwetlha ke a le rotloetsa ope a se ka tswa ha a ikotlha gore ha ntsha se mo hatleng a gagwe le phutologeng le gona ga gona potso e sa botsweng ga gona sepe se e leng gore ga se botswe ga re mo phuthegong ya go tenya le bue hela tse re buileng ka tsone se kwa tswa mo tseleng nako ke a lona ee go mogote mme a le batla go tlhola ke teng ha le batla go re go tswa ha le phirima ke teng ke phimotse tsotlhe tsa gompieno re tla nwa metsi ba re suke re tla ba hepa namone di kae tla re ba akanyetsa mme ke tletsa gore ke tle go bua le lona mme pele ga ke bua lona batsadi ke batla re ke kope motlegi tona temothuo a tlega le Mokgweetsi wa National Planning Commission le Vision 2036 a tlega le mme Lentswe Kgomotso wa Mathatane Cattle Post a tlega le deke e tla kwa a ga te deke okay ke mabuta tsala buta motho ka monyatsa mme ha ikimele wa sesela ha tsama re mabuta go barwe ha miking ha le we go bega re tla re mo go harologane batsadi ka gore le baka nya tsama seng ka gore nako ha e bonale batho ba iteka ka go harologana yaanong ke tsamaya mo ke simolotse ka poki tsa ko sakeng la gaetsho e be kopa matona gore a nthuse le bangwe ba gwebi le bangwe ba tswana hela ba gwetlhega
ra ba dipoo yaanong ke ntsha letsholo ke a bolotse ke a kopa le lona ka gore lona ke thoma gapele go le kopa ka gore le tseetswe dipoo ke mazimbabwe mme ko gongwe go tswana ke a kopa ba ba duelang go sele ba mphe gore ke a be re mabuta buela ke a leboga mototegi tautona maatona otlhe a puso a leng hano botsadi jotlhe ba gaetsho ke a le dumedisa maphakeleng ano re na le mme lentswe Khomotso yo rwetseng ko merakeng ya Mathathane mme Khomotso o simolotse ka go rua dikgomo tsa boswa mme di ne tsa mo direla tse dintsi mo botshelong ja gagwe o na kgona gore a tshitse ba lelapa la gagwe ka tsone dikgomo tse ka tse re reng ke di-proceeds from dikgomo tsa gagwe tse e leng gore o di ruile mme re le ba temothuo re ne ra tara sekaseka ra mo leba re bona e le morui yo e leng gore o na le bokgoni jo e leng gore ra kgotsogala gore o dira sente mo e leng gore re ne ra bona gore re mega pele ga barui ba bangwe ka go mo rotloetsa thata ka maranyane otlhe a e leng gore a tswa temothuo gore re mo thuse gore a tlise leruo la gagwe mme Khomotso ke motho yo e leng gore o pelotelele thata mo thuong ya gagwe o kile a tlhaselwa ke leuba ka bo 2012 e leng gore o na le dikgomo di le 50 a sa lwahela ke dikgomo di le 12 mme o na boela mo seemong se gompieno o na le dikgomo tse leng gore di hita 50 mme re hano your excellency le mme Khomotso ke lebela go gongwe your excellency all be in order gore re bona se re se bonang ko letsogong la molemeng le leng gore it's a bull ye leng gore ke limousine ye leng gore e tswa mo ngwaneng wa lona ye leng gore ke Francisco Malisela Khoboko wa FMK ke a leboga mototegi tautona ke leboga rra bathong betso poe go tswa gompieno yana ke aga mme Khomotso tsa tanki mahapa ra mo eha mo boemong jwa lona o e go e ba tshipi ya gago o e tsenya lengena la gago le transfere go tswa ko e netswe ko go ene mo go wena e go gwela gwele ka botlalo e itekanetse la e bona e na le tsotlhe tse tlhokagalang gore e di dirise mme re irana ka gore re batla gore re hokotse pharologanyo ya ba ba nang le ba senang e re ha re lebela ko pele yana re batla go change re batla gore re hume rotlhe re tsele ba e leng gore ba iteka ba ko tlase re ba rotloetsa le lona re rotloetsa gore le go irana ka moso yana ke ira yana ka maemo a me a bommampudi ba tebelo pele ya Botswana ya 2036 dingwaga go di bala go tswa gompieno go ya ko 2036 ha di kae 13 years tota ebile less ka gore mo go October 2023 gore be re mo go biwang ka sekgwa high income economy e be re tsela go dingwana mme gona re mo tseleng la itse ne senga re ta phutegong tsa kgotla mo Bobonong e be go a pesitswe ka lebibele le souya gompe go ga teng la itse ne sa tlwaela gore tilo e be di a pesitswe matsela ya gwate la itse la bona gore di-camera ne di sa nne kana gantsi gwate wa itse le wena ga o iteba le mo se ipone mosong ono le o le bo opileng le ene gore go harologane e di borele wa di bona gore ga di tshwane le tsana koele go harologane so a re gateleng pele re rotloetse mmegana le lona le rotloetsaneng
ke simolotse ke irana ka diphoko ya diphoko le gone mo kgaolong re di abile mme le babirwa ba belane diphoko le diphelego re mo dipoo le nneng le butse matho le itse gore go tla tlang yaanong le tsebe le e beile hatse mma amogela o ye mme pele ga wa go ya amogela a ke re o bua 2036 a ke re mma a ke tona pele tona o tla re bolelela e be go bua wa 2036 wa visione mme a ba amogela e be re boela mo tirong ya rona minister hak ke a leboga motegi tautona ba birwa beso ke a dumedisa go khutshwane mo gokaganyo ya ditirelo tsa temothuo o setse a tlhalositse gore ba gorogile ko go mme ka tsela e ntseng jang mme tso tsa neng a di tlhalosa bokao jwa gore mme o dira jang go raya gore le wena ga o leng teng o ikitee ka thupang gore o dirisanye le bakenti ba kgaolo ya gago o itse gore leruo la gago la hepiwa go tsenngwa mangena go a tshujwa go a kentiwa ka nako e tshwanetseng go nne le kitso le amogano ya tsotlhe tse di tlhokagalang tsa thuo e lolameng gore lengwe la malatsi o tshwane le mme kgomotso mme jaaka tautona a sa tswa go bua lebelo ke la go tokagatsa boleng jwa leruo la rona gore e re la hao ya go pega be le gore tlhwatlhwa o bona e botoka lebelo ke go leka go oketsa dipalo tsa leruo la rona tse dikgomo gone gore letsalo la tsone le go godimo go botlhokwa batho betso go itse gore kgomo ha di le na magadi gongwe di le 20 kgotsa le metso e le 25 bogolo di ne le poo e le nngwe hela e lekane kgomo tse kalo jaanong gangwe le gape Batswana dikgomo tsa rona nya di tsamaya di kupisa hela mo nageng mo mme e le gore letsalo la tsone e be le ya kwa tlase ka letlhoko la dipoo ya maikaelelo ka ketapele ya ga tautona yone ya dipoo e leng gore jaanong re tabo re pega godimo thulaganyo ya kgwediso ka satla ke nngwe ya tseo tse e leng gore re leka go tabogisa letsalo la dikgomo tsa rona le go oketsa boleng jwa nama ya tsone re bulotse lenaneo la thuthuntsho ya kgwediso ka satla e leng gore re ntshitse le tlhwatlhwa e ntseng e lopiwa ya 6,200 o rutuntshiwa beke tse tharo jaanong gompieno o lopiwa 500 pula hela o bo ya go rutuntshiwa ile registration fee tota hela motho o rutuntshiwa mahala 500 pula ke registration fee wena o le morui o ka ya go rutuntshiwa ga o tlhoke certificate sa form 5 sa standard 7 sai ke practical wa go rutuntshiwa gore go dirwa jang o le morui o ka tsamaya o ka isa modisa wa gago kgotsa o pehela monana mme o ka ya go rutuntshiwa ebile go simolotse le lenaneo la gore jaanong ba ba rutuntshitsweng gore ba ya go gwedisa ba kgona go itirela dikgwebo tsa bone ba tsaya madi ko boseda ba reka equipment yotlhe ya go gwedisa re be re founa hela o mo founela o le ko lepokole kgomo tsa mikitse a ba tla ka ditanka tsa gagwe le tsotlhe tse di gwedisang a ta go gwedisetsa ko morakeng wa gago ke mangwe a mamphemphe a puso e ya lonae mme re lebogisa mme mo thuseng go tlhokomela kgomo e kante poe le lona lo taanywa sengwe mo go yone ke a leboga tautona. Thank you. Mokgweetsi. Ka dumedisa tautona ke dumedisa botsadi ka pula ya ka go setse go supilwe ke tswa kwa lephateng la le logang ditogamano le dithabollo tsa lehatshe la Botswana ebile gape re na le maitamo a go netefatsa gore tebelopele ya rona ya setšhaba ra e diragatsa re le Batswana
gongwe ke supe gore e ne ya re ga tebelopele ya rona ya ntlha ya 2016 e ya bokhutong re ne ra nna le lekoko le le neng la tsamaya le Batswana bothe le tsaya megopolo mo go bone le ba botsa gore ba eletsa go bona Botswana yo o ntseng yang mo ngwageng wa 2036 mme megopolo ya rona e ne ya bopiwa ra nna le yone tebelopele e re ga moalo re le lehatshe la gore re eletsa go bona re thabolola jang lehatshe la rona mme moalo o go na le dipilara di le 4 mo go one nngwe ya dipilara tse ke gone go netefatsa gore re tana le itsholelo ya sennela ruri mme kana gore re nne le itsholelo ya sennela ruri re le Batswana re na ra ipotsa dipotso tsa gore re ka dira jang gore itsholelo ya rona e tenne ya sennela ruri mme re na ra supa megama e leng gore re ka e dirisa kana re ka e thabolola go ka bakanya itsholelo ya rona gore e se ka ya ikaega thata ka ditswammung mme ga re lebile nngwe ya megama o e ne le one wa temothuo o e leng gore re bone gore ke one o re ka hethang methale ya go dira khumo le gone go godisa yone itsholelo ya rona se ke bua yana e le sekao ya ka re bona yone mphoe e leng ya poo jaaka ministera a setsa supile gore re eletsa go thabolola dithoto tsa rona ka gore nngwe ya ditsetane tse dingwe ke gone gore re eletsa gore re le Botswana dithoto tsa rona di kgone gore di phadisane le tsa mahatshe a mangwe konte mme boleng jo ja nama ya rona ya ka re setse re sa tswa go bona yone poo e hae re dumela gore bo ta thabologa bo kgone gore nama ya rona e kgone go phadisana le ya mahatshe a mangwe konte re kgone gore gape re tswelele re hethe khumo ka ditsela tsotlhe tse di harologaneng ka one mogama o wa temothuo mme ka go rialo ke ta lebogela yone mpho e ka go tswelela gape ke ntse ke lebogisa le mme ke monele le tse re tang re di mopaketse ke yone tebelopele ya rona ya setšhaba botsadi o ta go e bala re na le thoroke mma rona gore o tswelele o ntse o tshwere ka thata mo temothuong ya gago le tsotlhe tse e leng gore di teng mo teng le emma mme re a leboga motsadi wa rona re a go lebogisa Thank you, Mampudi. Emma, ha o leboga ke pa o e ha mmaking ha le o ka rwala dibrele tsa gago o se ka ke letsatsi mme ha se poo hela batsadi go na le dijo tsa yone le mokoro le tsone di abile ke ba bangwe ba di mo abela tse di tsamayang le yone badirwa betso ke a le leboga ka se se ntiragaletseng ka tsatsi la tsatsing eno tsa di 5 tsa ga October o itse ke leboga modimo botsadi ba me re tshwanetse gore re bereke ka mašepa ga ke le ga jaana dilo tse ke di dirang tse ke ne ka tsaya terata ya lenaneo la puso terata e ke e dirile ka dipudi irile ka di 5 tsa ga January ka phunya sediba ko masimong gompieno yana ke lemile temo ya nosetso ke lemile mmidi le magapu gompieno ke phuntse sediba ko masimong le ko morakeng ke phuntse sediba ke tsentse diswana panele ke re banana ne ke kgona go rekisa dikoko gone di tswa gone mo Bobonong di aga borone di mpha ma 2.5 gompieno ke sologela gore ke tla tsamela le gape ko ba tsa temo le leruo gore ba nthuse ke bone kana dihoko tsa me ke tle ke kgone go tshela sente ka tsone ke re ke a leboga ba lephata le temo le leruo ke lebogile hela thata se se ntiragaletseng le ke sa se sologela ke re modimo lothe batho ba le dirang tiro ena ya puso modimo a le okeletse malatsi le kwa malopeng a lona go nne le lerato modimo sengwe le sengwe tse le ditlhokang a se le neele ke a leboga gore ke heletswe a gona se nka se buang tsatsing la tsatsing jeno
nka ba ke kile ka itse nka ba kile ka tla le dikgosi tsane ke a leboga. Thank you, man. Gata re tšhentšheng la bona bomme ba tsamela ko pele ke a leboga mo le borra ka moso ke tle go utlwa go tele lona le labetse mo kgaolong tsa lona batsadi mahoko a kamogelo ka kgosi ke a utlwile ke a itumelela mahoko a tekodiso le dikopo tsa VDC ke a utlwile ke a kwadile ke a itumelela mahoko a tekodiso ka mephato ke a utlwile ke a kwadile ke a lebogela mme pele ga ke a kgwa dikgaba le pele ga ke bua me mahoko ke batla gore ba ke irang le bone matona ba tle hana one by one ba tle go laelela gore re irang se se amanang le lona tla simola ka tona mahatsa asele ka gore kgang e tona moruta mo bobirwa mo yone ya go rukutlwa o tselwa leruo ka dikgoka ne ra epega sekale e ne se hitile magosana e hitile makhanselara e hitile mapalamente e hitile matona e be ke e goga mme le ha ke e goga ka botautona ke ne ke e goga ke tsamaya ka lephata lengwe la puso e lephata la foreign affairs ke batla re kwape a tla le tlhalose gore foreign policy ya rona ha e amana le Zimbabwe e tsamaya jang ebile ne ra irisang re ira jang gore kgang ena e go nna kgang ya botautona kgang ya bobiro ya tautonega ha e ka pegwe ke ope gape ke so re kgone go dira ya mo parlamente kgathi a ke itse ra o teng wa bogologolo tota ne se ene hela sa le kgang ena simola ka re mo sweu na ke gakologela former MP a e leka ka bo parlamente ba backbench ga tsena re je maruo tona rra a e leka le ene ka bo backbench a sa kgwemate motho wa modimo a botsa dipotso ba leka go ntsha di-motion ba bua le bone diphuthego ba risanya mme ka gore kgang ya teng ne le matswekabele ya go go tona kgathi ebile le mo parlamente wa kgaoloi ebile le tona ya itshireletso a e leka le ene ka bogolwane ba botona ba itshireletso mme ka nna le teng ha ke tsa ra e kgotha ka re kgathi ntshala morago e be ke tsa ba ne ba le teng pele ga re kwape ko foreign affairs re simolola le ena a heta e joina le kgathi a sena go tsamaya mo parlamente backbench boipuso le ena a e joina mme tota boammaaruri kgang re tswa go e digela ko living I think Victoria Falls ko Zimbabwe re le mo roomong re le 2 ile na le tautona Emerson Dambudzo Mnangagwa wa Zimbabwe ke tla le rarabolela ha sna go bua gore ene a tsamayang e be re ko pheletsong ka go ra go ira dio ka go harologana ya nong hara kwana ha mo parliament a sna ona sna go leboga ke tle ke boela gone ha ke tla go bolela gore go tswa hara gae ka gore ha ke izora na go etla bona gore ke tle go bua le lona gape pele ga tloko e lela moti ha tswa ke tla ke ba his ke a leboga motlotlegi raetso tautona ebile ke a go dumedisa kgosi wa motse o kgosi Joel le mohumagadi le kgosi Seretse
e le motshwarela bogosi jwa ga Mmangwato, matona le bodiredi le lona batsadi ka kakaretso ke dumedisa ka pula. Ke kopile go tla go bua ka ha lehatshe la Botswana le dirisanyang le mahatshe a mangwe ka teng ka ke rumilwe teng, mme ke kgonesetse thata mo kganyeng ye re itletseng kwana. Jaanong motlegi Tautona ha o ntetla ke ne ke batla go alela ka mahokonyana hela le mabedi mongame, bogolo jang ka gore ke nna motshwarateu yo nthumileng ko lephateng leo. Tirisanyo ya rona batsadi le mahatshe a mangwe e ikaegile mo matshegong a re itseweng ka one re le Batswana. Re itsewe re le batho ba puso ya batho ka batho. Re itsewe re le batho ba re eletsang ebile re rata gore re tlhabologe. Re itse re le batho jaaka ntse go supiwa mme ba re ipelegang, mme go di gaisa tsotlhe jaaka Tautona ntse a bua, re itsewe re le batho ba ba tshwaraganeng. Mme ga re a tshwaragana hela Batswana beso, re tshwaragane ka botho le setho sa lehatshe la Botswana. Jaanong kgotsana go tlhoka gore ne re tsaya motlhala gore ha Tautona a bua sa a di buang go le motlhojang go simologile ha kae. Mare simololle tsatsi la tsaya setilo gore mo go tsa tirisanyo le mahatshe a mangwe o na a ira jang. Ke ne ke se mo palamente, ke ne ke se tona nako ya teng, mme ke ne ke tsetswe tsebe tsa me ne di utlwa sentle le setale sa me ne se lekanetse sa pono. O na tlhotlhoma le mahatshe otlhe a mo dikologileng. Lebaka e le gore o na a belaela gore dijwalo tse ne di nosiwa ke go dirisanya sentle le mahatshe a mangwe e ka re di kgadile, jaanong di simolotse go swaba, lobagolo lwa nkutlwa. Go tlhotlhoma moo a ira gore ba ba romang ko mahatsheng ao go nne motlhogo mo go bone ha ba kokota. Ha o ka lebelela makgotla a ditšhabatšhaba le a re le maloko a one o sa le jaaka a tsena mo Botautoneng, ga gona phuthego le ha e le nngwe hela ye e leng gore Botswana ka boemelwa tse ne di motlhoka. O na a le ko a na le bankana ba gagwe a ga botsalano a rekisa se re leng sone re le Batswana. Maduo a teng ke ka gore bangwe ba ipelaetsa gore o nna mo tseleng. Maduo a kana ka thapo tsa loselo ke tla lo sinosetsa go le go nnye hela. Ke tla simolola ka go batlela Batswana ditiro. Lo a itse gore ke ile ga taboga lobelo go batlelwa Batswana ditiro. Ke tla ha se ka ika mme Mabenseng ne ga pala ka gore tlhogo e ne e seo, mme ko tlhogo nne ya nna teng, tlhogo ke rae ko tlhogo nne ya nna teng ne ra go bona re batlela re magosi photla go ra etele lekgotla la SADC. Ga ke batle go tsena gore ne ga iragalang. Se se botlhokwa ke gore magosi gompieko ke moeteledipele wa bokwaledi jwa SADC, ke one maduo. A mangwe ke gore ke ka aswa go bala. Ha o ya kwa United Nations gompieko wa go batla motho yo eteletseng pele tupo yotlhe le ditlhatlhobo tsotlhe tsa United Nations, wa go itlhela ngwana Motswana. Ha o ya ko African Union wa go batla motho o irang ditogamano, wa go itlhela ngwana wa mosetsana wa Motswana ko. Ha o ya kwa lekgotleng la mahatshehatse la United Nations
wa go tlhola dibuka o tla itlhela gore ngwaga o ne o heta re ne re le botautona ba lekgotla le le lebeletseng di-SDGs e le ka metsamao ya ga tautonayo ha o ya ko Commonwealth wa go itlhela morwadi a di beela koo a bereka ko le segopolo ba bereka ka gore leina la Botswana le budula mo e leng gore ha go te go batlwa motho e be go itlhola Motswana le ho wa phamola ko African Union gompieko go na le diphotlha di le 10 o le mongwe hela tsa di kokotileng a ba di bula di emetse rona gore re itepele sego mme ga go tseo mongwe le mongwe go tsewa yo tlhaloganyo ya gago e gagametseng le mogopolo wa gago o wetseng mme di buletswe Batswana batho ba tla diphuthegong ko Botswana tse ne se ke ba ditla mono ngwaga hela re kile ra tlhaselwa ke banana ba tswale ntlheng tse nne tsa lehatshe bangwe ba tswa Afrika ba bangwe ba tswa Amerika ba tswa gongwe le gongwe mo lehatsheng morago ga moo ma-Amerika ba tshwaragane le ma-Afrika ba re ra Botswana phuthego yeo ga go lebelelwa diphuthego tsotlhe tsa mohuto wa yone ga gona epe e ga isitseng lo tshwantse re lo ikopele le go hi Batswana maduo a mesepele ya ga tautona ga ke na go tsena mo dipong lo di bone le ha bangwe ba ne ba di latola ebile ba ro o itshwaetse nngwe nya o na ile go lo bapalela ga ke batle go bua ka peo ka gore ha o bona re le matona re le ha jana re dipeo hela ka ona re ntse jana di mo ditankeng ba bangwe ba sa batla re he ga o go itse gore ka moso o tla bo le kae ha tsamaya o tsamaela tsone dilotse mma ke goroge ko re leng teng ka gore kgomo e tshwantse gore e re e rathoko ga borone madi le matlhasela a yone a rothegele mo bobirwa ke gone mo e rileng morago ga morero lo sena go bua tse di lo tshwentseng jaaka nne lo tshwentswe ke bogodu jwa leruo mo molelwaneng a se ka a ipona tsapa rwala ditlhako a tla go utlwa gore lwa reng ha a tswa ga o ntshitse taelo a ntaela gore raya moemedi wa lehatshe la Zimbabwe mo Botswana gone ka tloko ye a emelele a ye ko bobiro a ye go bona gore go iragalang selo seo se iriwa ke botsalano jwa rona le lehatshe la Zimbabwe jo e leng gore bo agilwe mo ditumalanong tsa gore ngwaga le ngwaga gabedi re tla kopana re a tlatla dilo tse leng gore re akanya gore di kana le boboloka mo go tsone tautona ha re ba ne ba le babedi le tautona Mnangagwa ba re rakgang ya lona ga boimaka ka gore e rile a tswa koo a laela gape a re o batla matona a roba bobedi ga ke gakologola a irile komiti ya matona a robang bobedi nako epe gantsi re irwa bane bararo batlhano ye ka gore ne ile a moruthutha a ba re tlhopha re roba bobedi ga tse boimamema ba ka ga morago ga mekaga ba ka lo bolelela gore ne rumilwe mme morero o wa wela ke gone mo e tla reng kgantele tautona a garela a lo bolelele gore re kgonneng re a kae gore lo dula lo tswelele lo le teng mo kgaolong ya lonae ke yone tirisanyo le mahatshe a mangwe jaanong tswala matlho a akanye gore ha nne tautona a sa tsamaye tirisanyo le mahatshe a mangwe e sa ela go ka bo go iragalang ko molelwaneng ke yone potso e mo tshwanetse re a ipotse ke ra ha o le mo kgaolong ya bobirwae le gore ha ana ha tsamaye mahatshe a rekisa lehatshe la Botswana kgang ene e buiwa maloba ye e leng gore batho ebile ne ba belaela gore kgotsena tlhaloganyo ya go ga e bereke sentle
a re ditemane tsa lehatshe la Botswana ke tsa Batswana, dipoelo tsa tsone di buele Batswana. A bua gongwe le gongwe le ko batho na ba belaela gore kgotsana ga a tshwanela go bua teng. Go ka be go ne ga iragala jang ha na sa ira jalo. Ke yone tiro e Tautona a irang ha a tsamaya le mahatshe. Sa bohelo se ke batlang go se bua Tautona ke gore go na le lekgotla le bidio la mahatshehatse ko irile mmaloba a bua e le ene hela Tautona yo o buileng jalo. Yana o ipotsa gore ha na ga tsamaya ka bene go buile mang. A re nako e itsile gore lekgotla leo la mahatshehatse ka wa ira mo Botswana o neela bomme maemo a matona. A re ke nako ya gore lehatshe la mahatshehatse le telelwe ke mme. Megala ya rona ga e kgale go lela. Ba re motho a mahoko o kae a tle go a boelela gape. Ke yone mesepelo ya ga Tautu. Jaanong ha mongwe a tshokane a go boditse gore Tautona o tsamaelang o bo o mo lebagela o bo o smile ka gore go lebega gore kgotsana le Facebook le WhatsApp ga ana nae. Le Mozambique ne ke lebetse go bua ka Mozambique Tautona tla nna yone ya bohelo. Ke a tla ke reng go parlamenteng gore ke bue gore bana ba rona ba go Mozambique ba kae. Ke be ke re ba teng ba irile tiro ka botlalo ba tsweletse ka go ira ebile ba duela ka madi a mebele ya bone gore re nne mo polokesego. E simologile kae kganye ya Mozambique. Tautona yo wa lona yo e ne e le ene monna stilo wa itshireletso ya lekgotla la SADC. A re ga re ka ke ra letlelela batho gore batho ba gatlampolwe ko lehatsheng la Mozambique re le teng. A re eng re go bepisa ya bepa ha nna sa tsamaye re ka be re le kae. Ke a leboga batsamaisa tiro. Tla ke lemoge motlotlegi Retsho Tautona wa lehatshe la Botswana. Borara botsadi jotlhe ke ikobile matona a puso boeteledipele botlhe le botsadi botlhe go setse go dumedisitswe ke a dumedisa le nna ka pula. Ke tla re mo nakong e khutshwane ke soboke dikgang tse di re thusang gore e re le lehatshe re kgone re tswelela re ntse re ipusa re kgone go tswelela re ntse re itirela le ditlhabololo mo metseng ya rona le lehatshe la rona ka go harologana le ka bophara. Go na le melao e meraro e ke batlang go le gakolola botsadi. Go na le molao o motona one o e leng one constitution ya lehatshe la Botswana o mo teng o tlhalosang gore madi a lona a tshwanetse gore a dibelwe jang. Go bo go nna le one molao wa madi le melawana ya teng wa public finance management o e leng one o na le ditsamaiso tse di supang gore re tshwanetse go dikgang tse tsa madi re di tshwara ka matsetsele kwa ntseng jang ra diraeng ra ska ra diraeng. Mme go na le o mongwe wa boraro le one ke tla o hetang ka one ka gore le one wa re ama. Go na le molao o mongwe wa dikoloto o bidiwang wa stocks and bonds o e leng gore one ke one o buang gore re ka adima dikoloto go le kae ra ska ra adima go le kae ra adima mo mabakeng a ntseng jang. O na le melawana le one le ditsamaiso tse di tsamaelana le one tse e leng gore ka malatsi otlhe di a re kaela mo tirong e re e dirang. Mme kwa ntle ga melao ye le melawana e mengwe e leng teng go na le tsone di-national development plan mananeo a rona a ditlhabololo a e leng gore go tswa go lowe re lehatshe le nako ipehela re na a national development plan e leng yone e supang gore re le lehatshe la Botswana re batla go a ko kae re tlhabologa jang e leng gore sa le di nna teng even before we had our first vision ya 2016. Jaanong melao ye le ditsamaiso tsotlhe tse di leng teng le one lenaneo la ditlhabololo ke tsone tse di re kgontshitseng gore re kgone go tlhokomela
tsotlhe tse re na le tsone re le lehatshe la Botswana ke tsone tse re kgontshitseng gore re kgone go tsaya ditswamong tsa rona le a mangwe maungo a rena lone re a dire madi re be re kgone le go ipeela madi ko mahatsheng dilo tse tsotlhe tse le ka re dirang ka teng madi a rona le go aba ka teng ke tsone tse di rile gore gompieno be re kgonne go ruta bana re kgonne go aga ditsela di-airport dipatela ditleliniki le ditlhabololo tse dingwe tse di leng teng ke tsone tse di rileng gore re itsege ka serodumo se re itsegeng ka tsone re le lehatshe la Botswana go tswa ko lehatsheng le le humanegileng go eta mahatshe otlhe gore gompieno be re le mo lehatsheng le le bidiwang go ke middle income country mme ebile batho le ha ba re le ba re bua le bone ba bona gore nya ke boammaaruri ha re batla go nna lehatshe la madi a go godimo ka 2036 motlhala wa rona le ka re tlhokomelang tse re na le tsone ka teng di a supa gore re na le boikarabelo le bokgoni ebile re setse re kgonne di le mmalwa jaanong ka ha re tlhokomelang ka teng madi a setšhaba le tsotlhe tse re na le tsone re le puso re tsamaya ka molao re tsamaya ka lenaneo ha gona gope ha re hapogang teng ha go hapogileng teng ya be le motho e se tsamaiso jalo he batho betso ha re tsa mangwe mo sepatšheng sa lona madi ra go reka dipoo ra be re sa hapoga tsamaiso ha re tsa sepehela re re nya re batla go reka seabe mo komponing nngwe ka gore re dumela gore ha re rekile seabe mo komponing ye re le lehatshe la Botswana go ka re tswela maduo ra be re sa hapoga tsamaiso mme ebile re seka ebile re lebeletse gore a tse tsotlhe tse re di dirang a di ka re thusa gore re tswelele re ntse re tsholetsa seemo le botshelo jwa Motswana ka gore ha re reka dikompone o bone dikhukhu di maswe di na le go phutlhama ha re reka diabe mo dikompone kana go tla re thusa le rona re le Batswana gore ka moso re kgone go tsenya letsogo mo go tse di harologaneng re kgone go nna le letseno le le botoka gona le re nang le lone mme ke sone se dilo tse tsotlhe tse di re kgontshitseng gore irile ka nako a se ga jaja ra kgona tse re di kgonneng mme ke kopa go bolelela gore morago ga COVID-19 lehatshe la Botswana ke lengwe la mahatshe a le palopotlana a neng a boela mo seemong ka lebelo le le go godimo ka gore re somaretse tse re na le tsone ebile re dira dilo ka tsamaiso mme sengwe se ne ra se bua after COVID-19 ke gone gore madi a ra tle ra bitse re ke a makata di-match re batla go simolola gore ka gore ne re gogile thata mo teng ne re jele bokete mo teng madi a wa makata di-match gore re emelane le seemo ra simolola gape go boa re a kokotletsa mme ebile ke motlotlo go lo itse gore nya mme madi ona a bidiwang go ke a makata di-match a simolotse go nna botoka ka gore ngwaga wa 2023 ka June ne re le go 66.1 billion e le se kgolo ya 21.8% go from June 2022 go supa gore ke sengwe se se tona mme mo teng ga madi a bidiwang go foreign exchange reserves ga sa puso otlhe a mangwe ke a beng ba one mme go na la puso a ra bitsa re government investment account mo teng ga madi ao government investment account ne le 16.4 billion ka June 2023 mme lone e le kgolo from 15.4 billion ka June 2022 se se supa gore ra boela mo seemong mme ebile re tswelela re ntse re dira se re tlhola re se dira se se maleba go babalela a itsholelo ya lona mme tla ke re ka bokhutshwane ke hetele ko go tsa budget ke ne ke batla go ama melao yeo yotlhe ka gore ke yone matshego a gore ha ra go kopa madi kana re ka bakanya madi re be re beile mo go eng mme mo ngwageng wa 2022-2023 o no hela ka March mahoko a kelo a tlalang a monate ke gore ne re sologetse gore madi a go tlhaela thata ka seemo sa bo 2% of GDP mme go supa gore re tla nna le balance budget ke gore madi ona a neng a tsena le a ne ra a dirisa go a lekalekana jalo he mo go tlhaelang go ko tlase ke sengwe se tshwanetse re se lebogele mme ebile ne ntse le go tokahatsa se ne se diragetse ka 2021 ka gore ka 2021 no gona le tlhaelo mme ile nyenyane mme mo ngwageng o no heta o se se ne se irilwe ke gore madi kana revenues ana a dirile botoka gona le jaaka ne re sologetse mo teng gona le one a di tswa mmu mme se sengwe se se ntlhobaetsang ke gone gore madi a rona a ditlhabololo tse seng jaaka re ne re ipeetse selo
mme go gongwe re le mo go one wa madi wa 2023-2024 sengwe se re se dirile se re se ka tsamaye re se dirile ha sela Botswana ke go ntsha madi a ditlhabololo ka bokete bo ise go re bontshe ka 21.01 billion pula mo ngwageng tsene di heta ine le bo 14 bo 16 ha go tirile go godimo jaanong o ka bona gore se re ne re se dira ka maikaelelo a gore re lemoga gore ditsela tsa rona di tshwanetse di baakangwe dipatela tsa rona di a tlhaela le tse dingwe ditiro tsa dithabololo tse di leng teng di a tlhaela mme se ke ka hetang hela ka sone ke gore ha re setse re tsamaya re setse re le mo sephatlong sa ngwaga mme se be se ntlhobaetsa ke gore a madi a ditlhabololo a ra go a dirisa otlhe ka gore re na le gore a se ka dirisiwa otlhe ka mabaka a harologaneng mme nka lo bolela gore ha re setse re le teng re santse re le ko tlase ga go dirisa 50% ka gore ka August ne re tsamaya go bo 8 billion pula out of 21 billion se se ra gore re tshwantse re tsholetse dinao go diragatsa madi a go bona gore dithabololo di a diragadiwa mme tla ke hete ka kganya dikoloto ka gore gangwe le gape a tle re ke kopa go adima madi o mlu bogote ke nka re ke rata go adima ra adima madi ka gore ha ke ema hapela ga parlamente ka February ha ke ema hapela ga parlamente ke re ke kopa 21 billion wa ditlhabololo a ba so mo spatching ya be ile madi a ileng gore re solela gore ra go phutha makgetho a ngwaga eo re solela gore tla re ha re rekisitse ditswa mmu le tse dingwe ra dira be re solela gape gore a mangwe a ra tsang ko SACU ka gore re le mo lekgotleng la SACU e tla re ha ra tshwaraganya a khone gore neela madi a tse re tlhokang wa go be re boa gape ha ile gore go a tlhaela ra go tsa go se kae go yone government investment account re tsa mo go a re a ipetseng a re nke a makata di metse me ga nke ra tsa otlhe ka gore re batla gore ha se mo sengwe se ka tlhagoga a ke foot and mouth kana keng e be ile gore gona le sengonyana se re se ipetseng me e re ha se sa lekane re be ra go adima ke sone se reng khapetsa ke be ke a hapela ga parlamente ke kopa gore ba ntetlelele gore ke go adima madi mo boemong jwa le hatsela Botswana mme ke lo bolelle gore selo sa rona gore ga ra tswana go eta 40% of GDP ka dikoloto mme ngwago ono wa madi ha o hela ka gore gona le tsene ke kopa go adima madi a teng a tla tsena mo tsa monyang gono ngwago ono ha o hela re tla be re tsamaya go heta half go sky re tla be re tsamaya go 21.5% of GDP se se supa gore ga ra adime ka bo hahalele le ha bangwe ba tle ba ipelaetse mme bile motho yo sa tlhaloganyeng ene ke ene o ka buang jalo a re ke ngwa adima madi ka gore le one madi la hona le one nako ngwa tlo go adima ona le a mangwe o itse se o se libile ka gore gape go na le mo re go bitsa re ke debt management strategy ha re adima madi re lebella gore a moroko tswa teng ga o ka ke wa re babalela a re tle go imetsa dikoloto ba ba go tla morago ga rona le dikokomana tsa rona re be re bona gore re ka dira jalo lo ka gakologelo bangwe gore go kile ga nna le tselangwe ga kena go ibua ka leina ene a tsosa modumonyana ka gore bangwe ba ne ba rile batla re neela madi a yone e rile re setse tshwantse gore re beye monwana ditumalano ra be re tla ile gore madi a bone nya re ba khamusing a buturu thata re be re dumalana gore nya ga rena go tsaya madi ao re ka mpara dirisa a rona kana ra go adima go sedi dilo tse tsotlhe re di dira ka gore re puso ena le boikarabelo re na le dikgatlhego tsa lona ebile a gona sepe se re ka se dirang re sa lebelela bokamoso jwa lehatshele mme ko bohelong ke be ke re simolotse dipuisano tsa go baakanyetsa madi a setšhaba 2024-2025 jaaka ke le mo kgotleng ye sengwe se ke se dirang go heta go kwala ke go reetsa thata gore dikakgelo le dikopo tsa reng gore tle re ha re nna ha tshele ba re seka ra ba madi re be re tsaya le tsone dikopo tsa lona re di tsenya mo teng gore nya mme Batswana ba re ba kopase Batswana ba re le re tsenye ditlhoka jaaka ke le ha jana ke ntse ke dira jalo mme re ntse re na le dipitso tse dingwe ne re kopane le banana tse dingwe re kopane le batho ba ba harologane ba tsaya karolo ba ba harologane ka September mme tla re ka October le November ra be re ntse re di tsweledisa go itlhela re dira jalo mme tla re ka kgwedi ya November December e be ile gore jaanong ha ke sena ke phutha megopolo yotlhe ke be ke ya khuduthamegeng e teletsong pele ke motlotlege re etshota utona ke ba ra ke re mme ha re seka dikopo tsa Batswana le ditlhokego tse di leng teng madi a rona re kopa gore re go kopa ka tsela e ntseng jana be le bone ba gakolla ha ba gakollang teng gore tle re ka February lo bona ke tshotse spatch ke gata ke a parlamenteng ke a go kopa parlamente gore e re bole one madi ao a ditlhabololo le a mangwe a go tsamaisa puso ka malatsi otlhe mme jaanong ha o sa kgona go akgela mo tsatsing la gompieno kana mo dipitsong
o santse o na le monyetla wa gore le wena o ka akgela o re nya budget ke akanya gore lo ka dira jaana kana re kopa se go na le mogala ga o tlhoke gore be le mogala wa sepehela o ka romela SMS kana WhatsApp ko 74960 74960 ke mogala o ile o rona le batho ba tla tsa molaetsa wa gago kana WhatsApp ya teng kgotsa wa romela email ko budgetcomments@gmail.com kana mof-budget@gov.bw mme batsadi ko bohelong ke gore ha re hetsa ko parlamenteng kopo yeo e nna molao o ile gore ko ne o rabolwang gore madi a go dirisiwa jang jano sepe se se diragalang ga re ga ngwaga ya be le molao jalo he go ra gore sepe se re ka se hetolang go na le tsamaiso le tsela e re etsanya gore re hetole jalo he ga gona gore e ka re ne di dumalane le parlamente gore ra go dira sengwe ra be ra go hetola se re se dumalane re se re botse ke parlamente ko ntle ga tsamaiso ha mongwe a lo ra re dirile jalo lo morelo re masarame a re ga wa utlwa sent kgotsa ko yena o neng o sa utlwa sent mme gape le tsone ha re dira budget re lebelela tsone di-project tse e leng gore setse di tsweletse gore di se ka tsa tlhaelwa ke madi pele ga re tsenya tse dintšha se ke se reela gore sengwe le sengwe se lo se kopang nako engwe ga se kgone go tsena gone go ka gore ra be re lebeletse gore re ka kgona bokete bo bokae le gone gore a mme le one itsholelo ya rona la re batla go dira ditiro tse dintsi ka nako re ka kgona re le itsholelo gore re dire dilo tseo tsotlhe ka nako sengwe se ke se utlwileng ga gone go akgelwa le dikopo ke melao ya rona ya theko procurement laws ke tlhalosa gore go na le molao o montšha wa theko mme le one ha o na le matsadi teng re tla seka-seka ke ko parlamenteng go a go kopa gore re o baakanye ka maoko a kalobetso ke ne ke re ke lo rurigaletsa ela gore madi a lona a babalesegile ga re tlole molao gope re tsamaya ka tsamaiso mme ebile ke na le tsholelo ya gore ka ga re a tshegeditseng ka teng le ka re tlamelang ditswammung tsotlhe le meamuso ya puso ye re tla goroga ko go lone le hatshe la madi a ko godimo le le ikaegileng ka dikitso ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro motlotlegi Tautona Kgosi Serogola Kgosi Masilo le Maetso matona otlhe ya lenghano o direla puso batsadi botlhe ke a lo dumedisa ka pula nna ke emetse ditsela o buile ka tsela ya Bobonong le Pokole le ke report Motlhabaneng tsetsejwe mo Letemane ka tshwanelo e ka birile mo kgweding tse pedi tse di hitileng ka be ke tla ka kwano ke tla go lekola ditsela tsa ka kwano ka gore nna tumelo ya me ke gore ha go buiwa ka selo ke tshwantse a be ke itse gore ke seo sa mohutamang ga ke dumele mo go bolelelweng mme ka go tlhoka lesego e ne a re ke tshwantse gore ke tle le ha nne ka o mangwa ke mo parlamento ya lona a ba mpolelela gore ke tletse bobonda a ke itse gore o na re ke ne ka kopa maitshwarelo mme ke santse ke tla tla mo bogautshwane gore ke tle go leba ditsela tse sentle gore e re ha re ira ditogamano ke di eteletse pele tsa gore ditsela di a go nna jang e be ke itse gore ke bua ka ga eng so sa bobedi kana ha o le motsadi o le mo lapeng o roma bana ba sa dire lo lapa la gago bo lutuma ka gore ga go dira ge sepe mo go lone ga o ka ke wa re ke bana go a teke lo lapa la gago so boikarabelo bontse jalo mo pusong re na le di-gradera tse di anamele lehatshe le lotlhe di le 49 tse di tshelang tse ke laetseng gore di tsewe di bewe mo dithoteng tse di rileng gore nako le nako ditsela tse di be di gradiwa di ska tsa gradiwa gangwe hela mo ngwageng di be di gradiwa mme di sa dirwe melapo
di-grade ba di tla di baakangwa mo go teng sport improvements go ha go santse go pala mo lapeng lwa me mme go tla direga ditsela tse jaaka go buiwa ka ya lepoko le yana re tlile go di dira ga re go ira sekontere mme di tla ira gore di tsamaege ke so se leng gore re mo tseleng re a se dira so se sengwe ba gaetsho ke mo ka sekgwa go bidiwang project implementation go diragatsa ditiro tsa puso go ha go dingalo mme dingalo tseo le tsone re tla di henya motlotlegi Tautona o na gakolola a ba gatelela gore go botlhokwa gore re se ka ra tlhabelwa ke Botswana jwa rona ditlhong kore ha re gona le tiro re swelelele mo gore re ineela Motswana re simolotse go dira jalo mme ha o leba ko morago o itlhaele gore ditiro tse di sa diregeng tse di sa heleng ke tswantse re di neetseng Batswana jaaka yone ya Moletemane re di neetse Batswana Moletemane mo ngwageng ya botlhano 11 kilometers Nokaneng Gumare 34 kilometers re neetse Motswana mo ngwageng ya bo 6 Matsiloje Francis Town 40 kilometers mo ngwageng ya bo 6 40 kilometers Tamaga Molepolole 34 kilometers mo ngwageng ya bo 3 Kokotsatsabong mo ngwageng ya bo 7 alobana ha ke re gona le dikgwetlo gona le bothata gore rai ba bangwe ba ntse re ba neela gona le molao jaanong molao o bidiwa Economic Inclusion Act o jaanong o pateletsang gore re neele Batswana ga re tlhole re ba neela le ha le bone ba re tsenya dingalo ka gore o tla itha re o irile tsela ka moswa o e bula ya manologa gore ke kgomo ya moshate mme jaanong ka kgakolwa ga motlotlegi Tautona re simolotse naneo le lesha la go diragatsa ditiro tsa ditlhabololo jaaka ntse le utlwa mme Maserame a ngwangwarega gore o ka re go bone re a simolola ebile ke eletsa gore motlotlegi Tautona gongwe mo bekeng e tlang re go saena kontraka ele e nne ra dumelana gore re saene o tsile e leng gore jaanong so se se tona ke go a go tlhokomela ditiro gore di a dira Iska inspection ya dirwa morago ga kgwedi tse 3 every quarter inspection e dirwa tsatsi le letsatsi mangwe ba lona ha ke a ba itse ba nneng ba dira ditiro tse ba itse gore ne re ha ba supervisor ga ba supervise ba tswa go gongwe kgakala ko ga borone ba ne ba nna mo di projecteng ba di supervisor tsatsi le letsatsi re tshwantse ra boela ko ke sone se rang go se dira re ira gore di project di nne tsa quality e go godimo di dirwe ka nako di be di dirwe ka tlhwatlhwa e ya mogelesegang ka re gompieno ha o botsa wa no utlwa go malatsing a sekontere se irwa kilometera ka 1.5 yo mongwe a re 1.2 yo mongwe a re 900,000 o sa itse gore ditlhwatlhwa tse go hitlheletswe jang go tsone jaanong ha re hira bone batho ba ke reng ra go ba hira ba re tshwantseng go saena dikontraka tsa bone ke ba tla beng e le nna e le puso go bona gore supervision e a diragala ka tsatsi le letsatsi e seng gangwe hela mo kgweding tse 3 ke sone se e leng gore re se ikaeletse jaanong ke kopa gore rona Batswana re bueng le bana ba rona motho ha hiwa tiro ya 30 million pula ebe re a letsa go bolela gore o bone tiro ya 30 million pula go ira tsela ya Tamaga Molepolole ebe re ka mosobo mana tla rekile koloi gore e le wena e reng e tsana ka lapa la go bosisimo ga mmele o mmotsa gore jaanong a o tshotse madi a project o rekile koloi ka one nya busa koloi ya go ira project gore dio tse bitlhela ka re tla opa Batswana mme di a diragala
di a diragala le lona lo a di bona di diragala mo matlhong a lona. So ha go te a re changing ga go te hela re itebisa go sele re nya ba tla nna ba di bona go toa lo ena o tsenya kgalemo mo ngwaneng wa gago. Ke tsweng dio tse re di kopang ka gore ha tsije ja rona ha re le senya ga rena go itlhala le lengwe go pele re emetse re tshwantse ra le baakanya go sa le nako a ile gore la senyega re kwa pe ntse a bua ka matshego a rona go tswa go lowe a puso ya batho ka batho ditlhabololo boipelego le popagano. Tlhabololo ya ka ke a dira go sena popagano ya mowa le tlhaloganyo go sena tsamaiso ya gore rotlhe re nne le seabe sa puso ya batho ka batho mo ditlhabololong tsa rona re sa ipelege. Mme ebile ko bohelong Motletlegi Tautona nna ke ne ke kopa barutegi ba ba tshwanang le borre Lucas gore mo dilo wa mephato o nong o buiwa hao o interrogate-iwe go bona gore a o ka se go improve go nna a development model at the community level ya Botswana jotlhe so that it can be propagated Botswana jotlhe. Ke so se leng gore nna ke se itumeletse thata mme ebile ke tla go utlwa dikgosi gore ba re ba irile jang go ka gore re ntse re simolola mo ngwageng e neng e hetae re le ka gore ditsela ha gona le terata teng le di-gate re di ne batho ba ba mo tikologong eo gore ba di tlhokomele ba baaka diterata tse dikgomo di seka tsa tsenamo ka re dikgomo tseo ke tsa bone di-gate tse di seka tsa rwalwa tsa isiwa go sele dikgomo tsa sala di tsena hela mme re ira jalo ka ipelegeng yo tlhabolotsweng wa gore re duele batho at minimum wage rate. Yaanong ke bona go ha maiteko a rona a nyalana le se dirwang ka kwano mme ebile ke utlwa ke kgothala thata ke eletsa gore go ha re ka go godisa gore Botswana yotlhe e benefite mo go tswana. Ke a leboga nelwang ke pula. Batsadi go setse go dumedisitswe Mongame Tautona magosi a rona batsadi lotlhela ke a le dumedisa thobela ke a leboga ba betso mo dulasitilo wa VDC o amile ntlha ya lebala la lona la Bobonong le ke batlang gore ke gategela ga Ramolale a tlogetseng teng mme ke re maikelo a rona ne le gore re se ka ra diega lebala la lona la gwe bana ba bobirwa le dikgaolo tse di mabapi ba le dirise mme re santse re saletse ga morago ka go ya lebala e ne e kgaogantswe gararo face ya ntlha e ne a wela go ne go aga ngwana wa mosetsanyana o majato wa na le boammaruri wa ne a neetswe tiro ya lebotana ga go rekisediwang ditekete teng di-change rooms ga mmogo le mo go teng kioske le matlwana a boitumelo mme mosetsana o na a digela tiro e a sa re tsenya dingalo re le lephata a ba re rolela tiro e nna e dirile jaanong re mo phase 2 ye e na le dingwaga yone ne e le gore go a lwe tlhaga lebala la kgwele ya dinao go baakanyediwe ba mabelo go bo go agiwa dikgote jaanong ke gone a re leng teng batho betso motleke mo parlamento a lona kganye o e boditse ko parlamenteng ka e araba mme ga bo go tlatse dingwe tse di sokameng mo di ntshiwa ke ditsala tsa gago tsa kile a bana le tsone mme le bone ra ba araba ka gore ebile o ne tiro ene e dirwa ke bangwe ba ile gore ba gauhi le bone batho bao jaanong le re thuse morae jaaka re molale a ntse a bua le kopele ene mo parlamente a le bolelle gore motho o dirang tiro e o le dileng ke mang
ebile ke motho wa kae go itse ene botoka re ntse re sa ba gapela ga Phuthego e simologa ga Motlegi Tautona gore o tshwanetse re ga tla go leboga a ba le bolella gore motho ke mang ebile wa amana le bomang ba amana jang gore le tle le itse gore re senyediwa ke batho le senyediwa ke batho ba gaetso jaanong sa bobedi modulasetulo wa VDC o na buile ka ntlha e botlhoko batsadi e le gore le one kana e mo lephateng la rona ya gender based violence mme ke supe ha batsadi gore ka ketello pele e re bonang re le Batswana segolobogolo jang rona ba re dira le mogolo wa rona ka ketalla pele ya gagwe Tautona wa rona go na le di le mmalwa tse a ne a dire laela gore di dire e le gone go tsantwa yaanong re lwantsha kganye ya gender based violence gore ne a re ka ngwaga wa 2021 ra adopta mo go teng ke gone sexual offenders registry e le gone gore re dire maiteko bao ba dira melato maina a bona a kwalwe gongwe mo go ka ba itsa gore ka mosobe ba ikamanya le dikgang tse di sa nnang sentle go ne ga dirwa gape mo go teng special courts tse e le gore tsone ne di tlhongwa gore di kgone go reetsa dikgang tsone tsa dikiteo ga mmogo le tse dingwe tse di amana le dikiteo ka bonako gore go heosiwe ditsheko tsone tseo mme sa bohelo betso go ne ga dirwa mo go teng interministerial committee yone ya GBV e nang e kopana e le gore mo bogauging re tla be re rolela khuduthamaga ga Tautona gore re tsamaya ga kae megopolo e re yakanyang gore re ka dira eng jaanong ke ne ke re botsadi dikgang e ne le tsone tseo mme ko bohelong ke supe ha gore kana lephata la rona le bophara re tshotse banana ba ile gore kana ke bone 60% le go heta ya lehatshe la rona re tshotse bong re tshotse ngwao re tshotse le metshameko jaanong go na le kgang ya morututa ya metshameko e ntseng e le teng batsadi ene ke batla gore ke le kodise hela motsotso le mongwe hela re na le gore kana ko dikweleng re itse hela sentle gore go tswa go lwe bana ba tshameka go na le metshameko mme sa ntse ye e sa le ya makana ko ya COVID mabaka e le gone gore ne re ka sekere tsenye bana mo mathateng ona gore ka mosobe ba tsenwe ke sagaja sa COVID be ba go le tsenya bolwetse bone bo mme re ntse re buisanya batsadi Motlegi Tautona re rotloetsa gore re nne le morero le ba re dira le bone re setse ke le ra kopana le ba ga rona ba di union ba ba eteletseng mathišara pele gane ka Mantaga mo motshegareng ra kopana gape la botlhano mme ke kopile gore re tshwantse re dire sengwe le sengwe se se ka kgonagalang gore ngwaga o tlang ka January metshameko e be boela mo dikolong mme ke a le sologetsa batho betso ba birwa gore tiro e re tla e dira re tla lwa ka sengwe le sengwe se re nang le sone gore e re ka January term ya ntlha metshameko e be boetse mo dikolong bana ba rona ba kgone gore go nne le se ba tla beng ba ka itlosa bodutu ka sone mahoko ko ona o betso ga ke na go tsena mo go tsa bo IDF tsa bo bodiragatsi jalo le jalo ka gore re ka lala gone ga Mephuthego ke aga Motlotlegi Tautona ke a leboga babiro nta ke go leboge Motlegi Tautona marara leng ha matona a puso le morahi wa Bobonong dumelang ka pula Motlegi Tautona ngwaga tse pedi tse tharo tse di hitileng go ne go se motlhogo re ne re tshela ka go na re ipipile melomo re tshela ka sutella ko re tshela ka go na re tlhapa diatla kgapetsa mme ke batla ke le leboge botsadi ka gore ke ka go itetlaganyena gore gampieno dipakwa be di re tshwanela di le tshwanela tsa dikatlego tsa rona tsa go kentela bolwetse jo jwa COVID-19 Motlegi Tautona re le phatala botsogo puso e laetse gore re tshwantse gore re boele ko marakanelong re tse dikgang tsa botsogo go tswa ko moding mo go teng revitalization of people oriented primary health care
ka gore ra dumela Motlogi Tautona gore ha tshile la Botswana ha le bolo go etella pele mo kganyeng tse tsa primary health care le gone pele ga yone the Alma Ata Declaration mme go lo mo go neng ga retlela ne a nna gore e re ngwaga tsa bo 2030 simolola le ha tshile le bolenyeletswa ke bolwetse jwa HIV and AIDS mo go neng ga hetola ka neng re ira ka teng yaanong re le ka gone go boloka matshelo a Batswana a ileng gore mo gone Motlogi Tautona mahatshatsi a re boka dipako di a re tshwanela ha o lebella dikatlego tsa rona tse di akaretsang gore mo lekgolong 95% ya ba nang le tshwaetso ya mogare o ba ikitse mo lekgolong 98% ya ba nang le mogare o ba tsa diritibatsi mo lekgolong 98% ya ba tsa diritibatsi go a re dibatsega sentle mme Motlogi Tautona gore ke etse gore re le tsomong re go tsoma tsone di-percent tse di setseng tse di ko morago tse tsa 522 Motlogi Tautona katlego ya primary health care ga e ka ya nna ntle le go rutuntsha bodiredi ke jone jo e leng gore bo ka re huhisa bo ka re hitlisa gone ko re letsang gore re goroge teng kgaolo ye ya bobirwa DHMT e na le bodiredi bo ka tshwara 30 ba e leng gore bo ile go itlatsa dithuto mo ngame mme Motlogi Tautona kgantse tse tsa melemo e neng VDC e ntsha motsadi wa me ra itse gore go ne go le bokete yang kana kwa COVID-19 o ne wa tla ka tlhomontšha tlhabatshea o ne a ntlha e bua mo go bolokeng matshelo a Batswana kgatlhanong le COVID-19 go lo mo go ne ga re ruta gore re tsamaye re atolose re na le boammaaruri jwa gore e le ruri rotsela makotso ga lena kgodu gampieno re dira mo go teng ra aga mo go teng pharmaceutical ecosystem e leng gore re rutuntsha batho ka go dirwa ga melemo re ngoka babeeletsi go tla go ira melemo e kwano mme boammaaruri jo bo leng teng gore go botlhoko Motlogi Tautona ka gore re na le batho ba e leng gore ba ikgagapeletse Motlogi Tautona kgang ye o ne wa e bua le ko mahatsheng o na le okamedi wa WHO o mmolelela gore ga go a siama gore mahatsa a tlhabologang a bo a kgerisiwa ke ba tlhabologileng ga go tla go tsena mo dikganyeng tse tsa melemo tse o ne wa bua gape Motlogi Tautona o le ko WTO o tlhalosa gore thulaganyo e leng teng ya melemo ya go ikgagapelela ga ya siama ka gore e itsa mahatsa a tlhabologang gore le one a kgone go ikemela go lo mo ke gone mo re go bonang go ntse go jwelela le kwano mo Botswana mme puso e jaaka matona a pele ntse a bua ha e itlamile tota le gone gore re a go tsenya Batswana mo go rekiseng melemo ba maruri ka kwano ha gona Motswana o nang le pharmacy lotlhe ba le ikwadisitseng le heta 200 le tsaya ko pharmacy ya Motswana ko Phikwe mme re tla rotloetsa bana ba rona gore ba tle go bula yone pharmacy ka kwano ka gore ke tshwetso e leng teng e leng gore ha re ka se kire tsebe re sala mora gore le puso ba ga rona ga ba kitla ba sapotiwa ke ope ke a leboga Motsamaisa tiro wa letsatsi la gompieno Tautona wa lehatshe la Botswana ebile o le moeteledipele wa tsa itshireletso Commander in Chief o le mo parlamente wa lehatshe la Botswana ma ke go dumedise mongame ke dumedise magosi a leng hano Kgosi Joele le Kgosi Serogola Seretse matona a leng hano magosi otlhe bokhanselara bodiredi jotlhe ja puso le morahi o hano magil dumediseng ka leina la Morena Jesu Kriste ke re bagetho re hano mo letsatsing le la gompieno re tsile go le bontsha tse irileng ka ngwaga wa 2021 ka Septembara ha Tautona a simolla go tla ka kwano a tla go itebaganya le dikgang tse ne di re tshwentse tsa go utswelwa leruo ke baagisani ba rena bapileng le bone ba lehatshe le le mabapi
ne go nniwa hela mo dikganyeng tsone tse ke gakologela gore ko ofising ya me go ne go tsile di-delegation tse di mmalwa go tswa mo kgaolong yone ye tse dingwe di eteletswe ke bokgosi tse dingwe di eteletswe ke Sewanda Re Masebola ke a go bona le Mongame le ba bangwe ba ne le tla le bone le tla le huhutse mme ka nne le tsisa dikgang tse ka di sekaseka mme ya re ntse ke bua le lekgwa la me le Tautona le ena nthusa mme ke mo leboge hela thata gore kgang e ka nne ntse ke hitlhela le ena a itse mme a kgona go nkgakolla gore e ka diragala jang ya ka buile o na enela botona ba mahatsha a sele o na le teng le ene honorable Kwape gore re go isimolola kakwa kana gore kgang e kana gore re diragatse e batla gore e be tshwaraganetswe ke one mahatsha a mabedi mme ke a go leboga tona Kwape gore retso o ne wa tsa thomoye ya re ba hetsa go e tlhotlha jaanong ba hetsa go e tautona bo tautona ba kopane ba e tautona ba e neela ba apei rona ra tla go e apaya ka lebagana le bodiredi ja me ja sepodisi le ja sesole ka ba leba mo matlhomong a me ka ba bolelela gore mo jaanong ka gore Tautona o go tautonne le molekano a gagwe Tautona Monangagwe ka ko Zimbabwe rona re tshwantse gore re go emise mme ke hano mo letsatsing le la gompieno ke ntse ke tla ke khuba me ha tlase ga Tautona ke re ba birwa ntwa re lole ntwa re lwantshitse mme ke lebogela bopelotelele ja lona ja gore na re ha Tautona le ha a simolola gone ka September 2021 a re la re ke a go hetsa se la mohanako la moretsa mme Tautona o na dira ka ga go tshwanetseng ya re hela morago ga ho ka 28 tsa September 2021 ba simolodisa yone Commission of Inquiry ene ya tla go dikologa kwano e sekaseka mathata a leng teng gore go ka dirwa jang mme Commission of Inquiry ene ya ntsha di-recommendation ka di 30 tsa ga November ya be heditse intshitse megopolo le one mme ra inelwa ya ka tona Kwape na bua Tautona tlhoma matona ke le mongwe a bone le bone ba ne re le mmogo gore jaanong se di commission e se recommendileng ke kopa gore lona le matona le go se diragatse mme ke lebogela matona a nne re le mmogo re theogetse mo tirong ye gore re kgonne go tla go goroga ha re leng teng mme re le mo mosong ono ga phuthego e simologa tekodiso ya supa gore se nne le se rumile se wetse mme hela ke re ke a leboga hela thata gore tiro yo ne ra e dira ba gaetso mme hela nka bua gore rona re le ba itshireletso le thokgamo ne ra itebaganya le ba sepodisi le ba sesole le gore tota re ka dira mo kgaolong ye gore re emise borukutli bo mme jaaka le itse ne ra oketsa one mapodisi a na le ka kwano ra boaro oketsa le di-base station di border station tse ne di le teng tse ne re di dira mo bordere mo melwaneng ha ne re simolola nako e le ne re na le tsone di ka nna 5 ko Bobonong go Borale Makhurane Mamabaka le ko Gobe mme ne ra oketsa ka tse 4 ko Thuli Circle Mashambe Mashahambe le Moshalalo mme le mapodisi ne ra oketsa ba gaetso ra bona gore re oketse mme ke batla go leboga tota thata le hatshelon la Zimbabwe ka gore ile hela ha Tautona hetsa go buisanya le molekana ga gagwe gone ka kwa le bole ne Tautona ka kwa antsha taela a enela tona o lebagane le nna mme le ena a lebagana le one mapodisi le masola a gagwe ra itse gore ne ra bona ra mapodisi a tsile mo kgaolong ene ya na le molekana a gagwe go tswa ka ko Zimbabwe mme ba eta ba buisanya gore tota gore re lwantshe borukutli bo
re tshwanetse gore re direng mme ba lehatshe la Zimbabwe se ne ba se supile gore ba tla se dira mme le bone ba ne ba se dira jaanong ke sone se le bonang re kgonne go hinya re le ha re leng teng ba Botswana Defence Force le bone ba ne ba na le di-stations di ka nna 8 ba boa bo oketsa ka tse 2 di a nna 10 le bone ba sesole sa Zimbabwe le bone ba oketsa ba bona gore ba berekisanya le rona hela jalo le go patrola ra kgona gore re patrole le dipuisanyo tsa di-radio ra go kaganya dio tse ne ra di kgona ke leboge Ramapodisi re Ramakorwane le bana ba gago le Ramasole General Segokgo le bana ba gagwe ba ba rometseng gore ba tle go moemela kwana mme ne ra kgona dio tse le bodiredi jone ja puso bonne bo eteletswe ke ba Ministry wa Defense le bodiredi hela ja maphata otlhe ba ntseng re tshwaraganetse tiro ye ke batla go le leboga gore ga ise ko re palole gope mme re ne ra tswelela tautona ra bereka re kgonne go grade 180 kilometers ya borderline go tswa ko Matopi go tla go tsena mo Makhurane e le ne boletse gore re grade re dire gore dikoloi di kgone gore di hite mme go na le tse dingwe tse ne di balolwa mo mosong wa gompieno ke gone ne ba dinelwa mo mosong wa letsatsi la gompieno mo malobeng mme ra go ithulaganya gore le tsone re tle re di grade tse leng gore ke ditsela tse dišwa gore di kgone gore di tsamaege ke batla go leboga le bone ba neng ba ithaopile bana ba babirwa ba berekang le mapodisi ba gaetso tiro e ke tiro e tone ba e dirang e leng gore ba bereka le mapodisi ba mo dipatrolong le bone tshwaragano e sa le nna teng ke le tono a sepodisi lo a sesole ga ise ko ke utlwa le go go na le bothata gope dikgang tsotlhe di a buisangwa ga ise ko ke utlwe bothata go na le dikgang gope mme hela le bone ke re ke a ba leboga ke dumela gore ntwa e re hentse hela ka seo ba gaetso tautona ne ra ipolelela re o kametse sepodisi mongame gore re tshwantse gore re ise tshameko a rona ga godimo nna ke letona wa sepodisi le sole ke motho ke sa rateng borukutli ha ke bolelwa ka borukutli hela ke heroga sebete ke be ke ira sa dithata tsa me mme ne ra bona tautona gore ro ketse re tsholetse metshameko re tsholetse ditlhako ka gore ne re lemogile gore sepodisi se butsana ne ra go kopa ko go khuduthamageng ya ga tautona ko go tautona gore mo ngwageng wa 2022-2023 gore ro ke le due mapodisi mme mongame ke a go leboga gape le ga ba birwa gore ne la ntetla ne ra kgona gore mo ngwageng wa 2021-2022 ro ke tse mapodisi a rona ka mapodisi a le 1000 mme ka nnentse ke bona gore seemo phikelo le hatshe lotlhe ga se mo bobirwa hela se tshwantse gore sa attendiwe sa addressiwe re busetse thokgamo mo lehatsheng le batho ba ska banna ba tseelwa dithoto tsa bone Batswana ba ska ba humanegisiwa ke so se leng gore ga re se batle ha motho a tswa go iperekela a tswa go itirela o tshwanetse gore a nne le dithoto tsa gwe a di godise a ka nne re bona mmeha go tukila nyalwa ke dikgomampo di a tlhoka tsa swa di ka nna bo 20 mme ke tse di boetse to 50 o na a neelwa po ke khumo e leng gore tautona o batla gore Batswana ba nne nayo mme le nna ke tshwanetse gore ke le tona wa gagwe ke bone gore khumo e ya sireletsega ke ne ka boela gape ko go tautona mo ngwageng ono wa madi wa 2023-2024 ka go kopa gore retso ke kopa gore le mphe mapodisi a mangwe a le 1000 tautona ka ke bua gompieno ke na le mapodisi a tshwara 800 a e leng gore ba ithutontsha ko police college mongame o nya ba tsamaya ka di-stage ke tla bo ke tsane ke sena ke tla gore ga go 1000 eno mongame o tla ba losa ka February mo ngwageng o tlang mongame mme ke dio tse leng gore re di pietse pele gore tlo go di dira gore re lwantshe borukutli ke ne ke utlwa maabane le ko Masunga o buisa kgotla meeting o no a bua gore bangwe ba tsene ka ko ba epa go uta illegally
mme dio tseo ke dio tse e leng gore re tshwanetse gore re di lwantshe retso re di lwantshe ka sengwe le sengwe se re ka se kgonang. Mme Babirwa irile ha Tautona a le kwano o ne a sologetse gore go kwano o tlile go le tlisetsa di-resource tse tshireletso tse di rileng tse dingwe ke tse di khurumeditswe ka ditante ke tshaba gore nna ke ka bua ka tsone ke ngwana ene ke ena a tla etang a di bua tse nna a nthumile ko mahatsheng gore ke go di tsaya ke di tsise. Go na le nngwe hela engwe e santseng e seletse ko morago Tautona ke khubama ke ikopela maitshwarelo retso ya gore ga ra ka ra kgona gore re tshware nako mme e tla re mo nakong e sa hediseng pelo le tsone di tla goroga mme ke itse dio tse ke tse leng gore di tlile go lwantsha borukutli along our borderlines. Tautona ke ene a tla di le rolelang ha tla go tsena mo seraleng mo a le dinela mapodisi a gagwe gore ba di dirise. Ke tse leng gore di tlile go bereka ka kwano ba gaetsho mme hela ne ke re ke le re ke bue le lona ke le lebe ka gore ke bona monyenyo mo go se wanda gompieno ga go tshwane le nako e le phakela ke kopana ne ko ofising a huhula se wanda re masebola mo mosong ana le delegation a gagwe ba ngadile ke nna le mo parlamente ke o re Lucas a kgona go nteletsa le go le Sontaga gompieno ke kgona go nna dikgwedi a sa nteletse re Lucas a sa bue sepe ga ke mo itse le go mo itse ke mmona la ke le mo Mobirwa mme le malobala itse gore nne ke le hano Babirwa re tlile go a bantlo ka ha kgotleng ka ha ene ya gilwe ke bana ba rona ba masola kere mme la itse gore nne ka le ra ka re tare ngwa go tlang ke tla go kopa sengwe mo go lona mme ke tla bua ke tla go kopa sengwe mo go lona ngwa go tlang o isu phirimi ke re ke a le leboga modimo a lesego ha tse tlholang le modimo ke lebogile la thata. Thank you excellency. Ke lebogile batsadi a re nne ga batshe le ba ikutlwetsa ke re tobetsa monna ke bue le ba ikutlwetsa ke re yaanong ga me ke go garela mme pele ga ke garela go tla re ke re tla mahokoma ngwa a leng gore ke la tsholetse irile moeteledipele wa BDC a bua kopa gore ke bue ka temo le tlotlo ke tla go sekanyana hela se nka simolang ka sone ke gore e tla re pele ga kgwedi e wela lenaneo le la temo le tlotlo le tle le boloditswe ke tona molao mme ke tla ke le sedimosetse gore le harologanang le re tswang ko go lone a ke re le itse ispadi ke lenaneo le re rategang thata mme ne ra kanoka ya ka tsamaiso a puso e batla ha motho a itse gore go tsamaisa puso ke eng gore go le go kanokwana ko le nako le ha ona lenaneo la go le bopile batho ba le itumelang o tlamega gore o gadime ko morago gore a mme go a lemega mo kanokong ya lenaneo la ispadi re tswa go itlhela go na le dilo dingwe tse di tshwenyang tse e leng gore di baka gore re thibe diphata tsa teng kante re le hetole lenaneo la ispadi dirisa madi a mantsi a e leng gore ha budgetesegele ha o kgone go itse ka tlhomamo gore wa go irisa bokae ka gore batho ne ba letlelwa gore ba itherabolle gore a ba lema kante ha ba leme mo ngwageng hanke o itse nako e le teng le ha o ka leka jang ba re ikwadisetseng dipeo gore ba go lema eng ko kae hanke o itse gore a thobo yeo e tla nna thobo temo yeo e tla nna thobo ya nne ra lemoga gore madi a dirisiwa mo ispadi a mantsi mme maduo a ko tlase ne re lemoga gape gore tota masimo
e sena ko go kgoringwang teng hela go tletse mhero balemi le bone ba tswagala ba ngotlega batho ba kgobega marapo e be re lemoga gape gore batho ba ile gore ke te ba phuphoma ba ha se balemi ke beng ba diterekere bangwe ba ntse go sele le ko tshimong ba seo ba irile batho ba leleka laene e ba e kokwantseng ya batho ba ba batlang gore ba ba lemele dijo a re tšhentšhe megopolo ka dikakanyo maikutlo le boitsholo e re retologa yana re bona gore ga go ata gore re hetoge tota e be re simola go bopa mo gompieno re go bitsang lenaneo la temo le tlotlo mme le tswelela le botswa la go tswelela le ritelwa la go itse go ritela kere le ntlagadiwa le phatshimisiwa e be le bokwa e se go tsenela kwa gore le boke mme le ka bokega phetolo ya ntlha ke gore lona balemi ba le itetlang ba e tla re la plalatlege le na le tsotlhe tse di tla tlhokwang mo go lona le batla terekere le didiriswa tsa yone le tla bona subsidy phokoletso tsa tanki mahala o reka dio tseo ha ke bue gore go a go tlhokwa mo go lona tseo di tla buiwa ha lenaneo le re tlobollwa ke le ha dintlhahela a re mmogo lona balemi la go bona dipeo le menontshane le thutuntso le kemonokeng le kaedi kana kaelo ya gore go lengwa jang lona balemi la go rotloediwa gore le ikopanye ba ile gore le kgone go senka terekere ka bongwe e be le bona ka le ikopantsa ke makgotla kana ke di association go le reke terekere le one ka subsidy lona balemi ha le itetla ya ka re rotloetsa gore le itetle ra go le ngoka ka go le konkometsa ka go oketsa ha le dumela gore la amogele gore tshimo tsa lona di realigniwe gore di tsengwe melelwane go leba mo go harologanang mme go tswelwa go tlotlwa bophara kana bogolo ba tshimo ya gago gore re rialo re batla gore mo isagong re kgona go tsenya ditsela mo isagong re kgona go tsenya dipompo tsa metsi mo isagong re kgona go tsenya di-line tsa internet mo isagong re kgona go tsenya motlakase mo isagong re age le dikwele ditlamelo dirisiwa ko masimo mme le masimo nya le sangela re bue ke tle re batla gore mo isagong re kgone gore masimo ana le one a manyenyane ya bo 10-15 hectares yana ka go itetla ga lona e be re le hepa e le gore le dumalane masimo a ra kopanye ka go lema mme wena o sala ka setlankana sa gago o sa hokolediwa goreng gore e tle re ha terekere e simolola kwana ya go heletsa kwana e leleke bokgola e sa ntshe mogoma ya go tshimong ye nngwe e buisane le monga tshimo bokgola bo tsamaya e be re na le large scale farms ka sekgwa go bidiwa economies of scale e be re kgona go bapadisanya go phadisanya le ba bangwe mme wena tshwano ya gago e sireleditswe motho o ke ratang kagiso le puso e ke eteletseng pele e rata kagiso tshimologo ya kagiso ke go rera le utlwana e be le dumalana ke tsene mo rerong le lona ya ka ke o tsweledisa ke kopa ke phaphata ke loša gore itetleng gore a re tlhomole mutlwawo o tsiswang ke tsamaiso ya land body re tlwaetseng ya gore
ha e go abela tshimo e go hangwa ga tse tlhano gore o bontshe ditlhare mo teng ha e sengwe ya reka e gapa ke batla go phimola go mo ga go gapamo gore itetle gore a puso e tle go epela ditlhare tsena o bo o lema o bo o leboga puso ka bontlha bongwe ba thobo a gago go tsisetsa kagiso ya gore e go seka wa gapelwa ebile ditlhare o di ntshediwe kore ke batla ke godise kagiso ya Botswana la nkutlwa ke theogetse kana la itse ke tlhwahetse ke lenaneo la temo le tlotlo nka bua tse dingwe tsa trata nka bua tse dingwe tsa gore re tsene mo dipatlisisong research and innovation ya ka re bopile makgotla a bonadi a tla buiwa ha go ribolwa lenaneo le nonne la phophoma mme le batla batho ba e leng gore ba nyoretse monono ke lenaneo le leng gore le ka phophoma ha e le gore le kopane le dinatla ha o ka ga iragala phoso gore le kopane le bo mpha a thama ke go jese he puso e kae le phuphame ha le ke la bona sepe le batla dinatla sa banna le basadi basimane le basetsana ha ke itsolala le batla le ikeletse bonatla mote o tle gona monate ke a le kopa ha o batla selo go tšhentšhe mo ke go lopa mo go lona ha o batla selo se batle ka mowa o montle se batle ka botswapelo se batle ka tshepo le tumelo ya gore o senkelwa se se molemo ha o ka se batla ka tšhakgalo ka go mana ka go simologa o tsoga maphakela bo mena phatla o kgala o mana o nyatsa o tlhobosa he la go phirima o phaphaletse kana re batla kagiso e tla ka gore mpa e bena le sengwe le ngwana hela ha re nyenye o itse ngwana wa ba re ke tshwere ke tlaga ha o mohadijo wa tshega le a le nosi tota wa tshameka motho la le mogolo ntse jalo ke gore o bipa bongwana mo go ene mme a le mogolo ha re ka dira gore batho ba kgone go ja diamaleng le ba e leng gore ga ba kgone ba na le bogole bagodi bana le baeng e be re ba hepa tse di salang e be re di rekisa di dira madi e be re dira tse dingwe kagiso e teng le ha tsela e leng gore batho ba teng ga ba omane ga ba rogakane ga ba bosilo ga ba bogale la etelwa Motswana le ene wa bua re moeng goroga re je ha moeng a goroga go iro mokete o hira batho ke di value chain gona le ba pay gona le ba boki ba duduetsi ba khabisi ba ba tsang batho ba ba isa mahelwana ba ba jisanala ke itshulelo ya kae gola se le tla se le mogang se re se irang ke gore re simolola ka ene temo ra be re ira gore bojanala bo ketsege ka gore re ira gore tse di lengwang gompieko di harologane di ne maharatlhatlha di ne dintsi go na le ya ka ne dintsi ha o tloga o tsena ka toropo ya Seleba Phikwe go na le plasikaga ya koporasi ya Madinare e ntse talatwa mo ga lona mo go sa itseng sepe gore le wena ko tshimong ya gago ya ka re tsitse ba itsanape ba tale ka tsene di seo mono re dumang le bona gore ba belane le lona le wena le keletsa eletsa sele se dire ke maungo a ile gore na sa lengwe ka bokete bokana for the first time mo itsholelong ya Botswana mo ditsong tsa Botswana next year January ke a laletsa beleko tle ke le teng le kudita magae ya me nya le mo palantwana ke tla mo laletsa o tle rra ba be ga di
batla mapodisi a tla tla masole a tla tla re kabakanye re harologanya ka re harologana Batswana mme re le bana ba motho ra go roba because February the first consignment of export ya tsamaya of citrus grown in Botswana up to 70,000 tons ha iske go ira gae mme mo tshimonyele ha gona madi a puso mo teng ke madi a ba ikemetseng ya ka lo yana ka le loapa ka ntle ka lekgotla ka ntle ka komponi o ka ikemela ke batla gore Batswana le nne le dithoto le madi a bosisi a le kgona go ira ya ka bone bale o simolla hela mo tshimong ya gago mo segotlong sa gago ke ira yang gore o simolle ya ka ntse go bua ka mananeo a accelerated a irrigation a go tratella a go nontsha masimo jalo jalo a go epa didiba o simolla ha o tsa tshipi ditonto di go itlhala go goroga ke batla gore le tsamaye mo tseleng yena le kgokologele go khumong ha ke batlo pe a humanega mme ha ona le madi le sheleng o hira batho ha re buane re batla gore o ketse mebereko ke gone ya ka e tswa yana e sa tswehela mo pusong e nne e bua ke re mmusi a re o hirile mapodisa le 1000 o tsenya 1000 engwe ke tiro ya puso eo bontsi ba mebereko e dirwa ke se puso e tla se tlhokomelang masimo a tshwane le ale le meraka a lona malapa a lona bentele tsa lona a re mmogo ke batla gore le nkutlwe sentle nako ha eyo ya gore re thole mo nageng ke batla le utlwe gore ra reng ke tla bua ha ke tla go bua la bohelo ke le re bolela gore tse di tla tlang e tla nnang ya kana ke le bolela gore gongwe hanke ke e bona nako ya gore ke tle hana yanong ke buelle ko pele tle re ha ke bua ke go tsabong ka le tla retsa ke tla ke ntse ke bua le lona mme hano ka re matho a phage le nkutlwe ha le batla go mpotsa le mpotse ke teng ke tla raraba tsa ditsela di arabilwe ke batla go tlela ya pharmacy e go teng go na le pharmacy mono a se a Motswana no le kopa gore bogolo le reke mo go ene helae le tlhaloganya gore la reng ha le re go change policy ya gore e se ka ra ba Batswana ko pele ka la ria ha re a re ke mo go hela e se a Batswana ha re lona ka madi a lona ke la re ka mo go yone nya ra ba bogolela ba ka dira yalo le ka reka le bona ke batho le rona go matsing a bone ba re letlela gore ka go iteka lesego ha ra di tswala ra re ka madi a puso ka mananeo a puso re senka ngwana a rona pele le yena o tsena kwago o tshwela bana ba go pele a kere yaanong lona re ke change kere nya re tsholele ba pele ba ka gore ba mo gae a la re ke change yalo yaanong ga go ntse yana ke ya ka nnetona a bua gore re tloetse bana ba Batswana ba tle go bula go raya gore go buletswe mona a Motswana mongwe ba batlang go bula pharmacy mo Bobonong mona a tsamaye go kopa teseletso ko ministry ha na tse di tlhokegang o tla enelwa ke moela re o tla enelwa lona ka go gogela koo ka halwa peng e be le tsamala go gwene le hana le diphoso le hana le maitsonyana a ke teng a tlhaela kana a tlhaela mo go ipaakanyetseng ka madi a tlhaela le itshokela ngwana lona le moaga ha ke ngwana lona ha ke re ngwana mmirwa ke re ngwana Motswana ska re Mozazuru a butse pharmacy kwa be le bihela a re mo ntlha ke tla dumele e go nne yalo ka gore ba birwa ba ana mele ha tselo tlele ha ba bihelo ko le lona mo e ska la bihela ba iseng ba birwa so ngwana Motswana kana bana ba Batswana ba bule di pharmacy mona lona e be le tala go go bone le ne pelo e leng gore batla gore e se kgwebo go go bone ka re ithutile diotse mo go ba bangwe le tla le mo ga mo pogong ya ga re mola le ha bua gore
ko boketekete ko ga thamaga na re le kae gape ko kokotsha le gone ga moletemane gana tsela di neetswe bana ba Batswana mme ba palelwa ga ke batle re mola le a tla gana ebe ke to le kgoba marapo nna o ke leng gano ke dumela ba Batswaneng tota le go gaisa ga se gore ga e le gore ka mabaka ahe a ke sa itseng go lebega e kete lephata ke lone le tswang go senka dikopa tsotlhe tsa rona ebe le nea ditselatse ga gore gore dikopa rotlhe le gone mo lephateng mo tla mora ke ra tlhodumela go iragalang gore ba kgone go hema mo go senkeng dikopa ditshwakga batho ba ba sa kgoneng tiro nako le nako e le Batswana mme ga ba senka ba bangwe ga ba batle dikopo tsa batho bao ke tshingwena tšea ke tla belaela o tshwanetse gore le tlhophe sentle Batswana ga se gore madela rotlhe yaanong mo a e leng gore le tlhophile batho ba e leng gore e kete ba tshwana le lona re tla le belaelane gore go rileng ka lona e seng gore ba ba tlhophang ba batlile go tshwana le batho bale di a thoteng so go tla baakangwa ntlha tsotlhe nna mensa molale I want to tell you I don't accept gore tsela e neelwe motho 7 years 5 years no ga ke a re kana gore 5 years ore a ke tlhotlhwa ke soloetsa tsela e be ke themehela tsela e sa hela kana wa rialo ga gore 7 years ore a gone ke tlhotlhwa ke soloetsa tsela e be ke tšhaisa e be ke tlhoboga tsela e bentse e sa hela ga se mmereko o ke laileng gore o dire tseme go baakanya ka ponyo a leitlho le gone tseme go baakanya batho ba e le gore ba paletswe go tshwanetse be go na le tsamaiso ya gore ba kojwe go senke ba bangwe ba segelwe ga ba irang teng ba beelwe nako e ba tlhodumelwe ba salwe morago nako le nako kana go mo se bolelwang go te 5 years 7 years go twa tshenyo ya madi tshenyo madi a ka ba berekile tiro e nngwe e ka be ya atlegile ebile a gona dipoelo e be go bona e nngwe simologa gape yaanong nna ke tlhajo ke tlo gore ke tla gonna mo kgotleng mo ebe ke boka bokopa ga nka ka ira yalo boitseme e be ke re ka gore motho ke Motswana ga go bereke yalo 11 kilometers it's a 5 years e le gore ga re tsela e yang ko panda matenge gone go tsala baka le kae no le gona ga o bua gore a e diregile kana mo go dirileng go diregile go ke mathata he so re tla baakanya minister Molale o tla baakanya ga ke batle go tsena mo go tse dingwe ke go dipaka ba bidisi ba kopile gore ba e leng gore ba go dikhutshwane tane thata ba ikopela AIS ya subsidy ya temo ya nosetso bone ba hiwa subsidy ya 75% a ke le motlwile e o ra e paka eo ha ke mo seemong sa gore nka ya raba gone ya nka tloga ka tsenya mme Masera mo mathateng e re dipalo di buiwa tsa madi ana be re irile botlhaswa re puso e leng gore ra rera ra rulaganya ra kaloka e be re bala yaanong a ke itse ra karabo e tata re e ya atlegile kante nnyaa le hela ya go 50% ya go mmema phetho le ya kokeletso e o ikopelang o bua sentle motho wa modimo gompie kwana re tshwere kganya minimum wage ra go oketsa pego e tloga e wela ra go oketsa minimum wage gore e ha godimo go na le ha e leng teng gompieno ya phane ofisi le yone tla rajwa tala ke nna tsha ke botse ka tona o go trenyeng go ga boroni ke botse re mo dukanela gore a ona le karabo ke ene mogolwane o leng hano a ta re thuse ka yone mme ha go sa nna yalo re tla e paka e tshwanela di permit 2310 le go ikopela gore Batswana bone ba duele 500
a ke re re tla e paka e di-plot e go na le mogolwane gana tona le ene o tshwarele kwa gaborone o etsa go bopa di-land body tse dintšhwa le tsone tshwanetse re tle di simolole mo nakong e sa itseng pelo hayo ga gona le mogolwane wa lephata la gago o tla re thusa re rabolela gore ba tsamaya ga kae mo waiting list e tshosang ena ne ke sa dumele gore go santse go na le waiting list e kana mo motseng ope mo Botswana mme ha ile gore ntse jalo ile 9085 a ile go dilo sentle ra go ithula thata le yone VDC eligibility re tla tsaya morago gore motho a ba le digital illiterate ya ka nne go buiwa le ya destitution re tla utlwa gore ba thuse karabo ka naga eo ya bogosi nya ke kgang e tlogang e wela tona ga ke ena song hana ka maswabi na le mo tseleng a kgogora ke bolwetsi a se ka kgona go rogana mme go se rogola o teng hana le go se duele ha tona a lwala ke nna tona ya dikgosi gongwe a leitse ke nna tona kgolo ke nna tona matona otlhe ntla bua le ra utlwetse ha diega ke tla bua le kgosi serogola le kgosi duele re tla hira ka speed ra utlwana le tle le thusege tsa stadium di a rabilwe yaanong kgang e tona e ne e begwa ke tona re mmusi e rotswe ke kgosi duele le mapheto a VDC le re Mokgweetsi ga bana wa mephato ke tsone dikolo tse di khurumeditse ke tse di tsiletse di bilwa di-APC ke kopa commissioner le rome bana ba bona ba di ribullana ba apole minister tsamele go apola ha le ba di bona go di ntse yang ke tsontle le go di kgalemela lenyatso ha di ngatege ka letlapatle ke utlwa go tema thakala a Zimbabwe a maso mo go forinye ka letlapa tse ha di ngategetse e be ga di kganle ka nala go tsaya dinepe gone ka kwa ha di hana di tharo tse di teng hana tshwentse go nna nne engwe ya bone tlatla koloi tsela nngwe le nngwe ya tsone e jele ampore 3 million pula ngwe le nngwe ya tsone mme ke a kgola ba lephata la ga rre mmusi le ba sepodisi ka gore ne ba tsiboga ba ire ka bohego ha di rekwe ditlhola mo bentlileng ha o tsenya theko ke gone simololang go dirwa ke so di tsere sebakana gore di bonale e ke le dumiseng engwe e tle go komela mo kgotleng mo e be le letse utera yone le utlwa gore e lla yang ba tshuwe dipone tsa yone ke one mophato wa puso a re tšhentšheng nya mo re tla go komela mo kgotleng mo mona bulela ke iteo ka hateng eo ai ha khone
mo re a letse hutara mo re a tshule dipone hey mo re a tshule dipone tse di ko godimo ra mongwe a tsene mo teng a tomoge ga gare tlhobolo e kae nya go siame ke tsone tseo babirwa ke tsone tse nne re di sologeditsetse di tle go le sireletse mephato e kae ba go di bona ee nya ba tla di ba hana tla ra re chaisana ba ba batlang go di okomela ba tla di okomela ba go botsa gore di dira yang mo ba ka go le bolelelang kana re bua yana ka gore ha nkiri itse gore gareng ga rona ka le bone ba ile gore ba dirisana le bone ba le ba gare ga rona gongwe e tle ba bolele gore go tletse di maso yana le latlhe mokgwa re di beile a gore le ba tshosetse le ba boleleng ba tshoge o siame di ka boela morago ya di boele morago batho ba etso ke tswele le phutego ya me le tla di ba bulela ba di bona phutego a ela boela morago borra nya se ba mothula o e mo emise ba ba e leng gore ba ne ba bona tsono ya go di a tumela ba di kgoma ba tla lema gore ne ke bua yang ke re ga di ngatege ke tshipi tota yang ke tsone tse e leng gore tle di lepalepana le ba ba ithamara go tlhale bale mo go seo mo go ko godimo mole ke gone mo go lebelang kwa go tsaya dinepe le video tota ba tla le bolelela yaanong ke gone a ka re oketsa boitemogelo ba itshireletso go thusa go baballa boleng ba lefatshe la rona and the protection of our territorial integrity ne re soloetse gape go tlana le mo go gogang go laolwa motho a le kgakala mo go teng drone tseo go mo tseleng ya go di bapala go setse go segaditswe gore go ka senkwa mo go bomang ba tle ba kotswa gore anong a ba ipelaetse ba bua ditlhotho tsa bone di a gotla le tsone hela ka dikoloitse re tla ga re tla go tobetse be re di huisana e be le iponna lona gore e kgona go bona ko jareteng ya go mo bonong o le ha
e be tsa senepe e be o hele go o e rome o le ha e go tsa se se tsa ha ile gore ke motho o di khoka hela ka phakalane e ka o tsa mmela moriri go skaenyana e mo khokhoele tsa gabo dietla ha wa wela me go na tse dingwe tse dintsi ya tse le gore a dira to protect our borders tse e leng gore di tla buiwa ha le bona dikoloi gone hale go na le kgang e nngwe e tona ne re soleditse e le ruo a ke re mo gongwe go boletse gore ne ga tswa gone kwano iketleleng phuthego ka go ne ga bolelo gore ne ga tswa hano ga tswa phuthegong ke bagolwane ba mahatseo mabedi ka go harologana re soleitse gore re tla tsemo go teng relief thuso go baballa go kokonelwa le go tsosolosa itsholelo e phutlhameng ya kgaolo e ka kwano ga ke batle go peanyatsa gomo ka gore na ke go tsaya ka tlhwaga kore whole big percentage ya Botswana called Bobirwa e be e tlhaselwa over decades e tlhaselwa tota ka boammaaruri tlhaselwa thata ke batho ba e leng gore ba tswa kwa hatsing le sele le re le itseng e humanegisiwa batho ba tshosediwa ba sotlwa ba betswa ba mogadi tsa bone kore ba lwantshiwa ba le mo ga bone ba khokgontshiwa mme puso re le teng ka re batho ba ntwa kgolo ke a molomo ra se ka ra bolotsa ntwa ra ipusolosetsa ra bolotsa ntwa ya molomo re tletse hano yone e leng gore ra e tlotla mme go matshwanedi gore nna ka ke le moeteledipele ke tse boikarabelo ba se eteledipele ke tse ditshwetso tse di ka tsewang ke nna hela ke a gatelela go mo ka gore he le tswa kgakala le sokola ka diotsi ga ke batla go boela ko morago ga ke atla go sekise ngwana a gope gore ke ne sa ra le mo stilong sa me a tsaya tshwetso tseo mme nna ke a ipolela ke nna ke tsereng tshwetsotsi ke nna ke di tsereng ene ke tsere go le motshegare ke ikutlwa yaka ke tla tswelela ke di tsaya ke sa oša-oše ga ke na molekane mo Botswana mo go tsena ke tsere tshwetso ya gore ke a go le baballa ke a go le sireletsa mme e seng go le baballa le go sireletsa hela ke a go leka bojotlhe ke irisa ditsompelo tsa puso tse ke di reboletseng gore ke di laole gore ke le ngathele ke sadisetse ba bangwe le bone e tle go le tsholela a re simolle re etsang ka dikgomo le reditse hey ke itse ne le emetse helae mo go mo ga heditsela eng ya le itse ke ga malatsi otlhe mo kgomong a bot option 1 le re tsentata ba le kwalang le kwaleng option 1 o ka kgetha po le tla le mo gore tsentse po ya no ka mabaka o ka kgetha po kante o ka kgetha sa po ha se peu na ka se khatla sa ka manara morto a po ka se ngwa ke tse ba re peu ya po di straw AI ha di kgomo tsa go di le 20 kana go tlase 20 kana go tlase ga 20 e ka nna AI kanti ha le mo syndicate ka nna po
kore ha o le esi le 20 kana go tlase ke ditlhaka meroto a poo ha o saletse ke kgomo di le 20 kana go heta sorry how tla ke baakanye ha o latlhegetswe ke 20 kana go heta o tla nelwa marobanyana a manamagadi a le 5 o phimola dikeledi wa tswiwa o rotloediwa le poo a ke bua sentle minister ga ba reetse molao yaanong se re batlang go se ira sa ama mongwe le mongwe yaanong ba e leng gore ne ba na le leruo a ke kgomo a ke tonki a ke pudi a ke nku le reetseng mongwe le mongwe a lona o e leng gore o latlhegetswe ke dikgomo di le 5 kana go heta dikgomo di le 5 kana go heta ba tla hiwa kgomo marobanyana a manamagadi a le 5 a ra utlwana o e leng gore o latlhegetswe ke dikgomo di le ko tlase ga 5 ka mantswe a mangwe 4 3 2 kana 1 o tla hiwa yone palo e latlhegetseng eo so ha ne le gore ne le 4 tsa go e be di tsamaya ka bo 4 wa go bona 4 ha ne le 3 o tla bona 3 ha ne le 2 be di tsamaya o bona 2 ha ne le 1 o bona 1 ya morobanyana ena magadi a re mmogo ke hetse ka dikgomo a ra utlwana nnyaa tla ke wetseng ke a hetse re tsere tshwetso e harologanang le ne ka e bua ha ke le ko semolale e le ka go tlhomoga pelo ka gore gape nna la diiwa ke tlhago a bolwetsi ka kwa a kere e be go diega gore kgomo di itle yaanong re ka bakantse ha e go nna meroto a dipoo hela ra go tseyana dipoo mo teng ra utlwana e ra go ira bojotlhe gore le ka go reka dipoo re rekela dipoo mme poo tle e tsamayana ha e le gore kgomo tsa gago kante tsa lona mo merakeng eo palo ya tsone tse dinamagadi marobanyana di ira 30 mangwe le mangwe a kgomo tse dinamagadi a senkelwa poo poo e ga se gore ke aga mang kana mang e tla be e goela kgomo di le 30 a ra utlwana go tla rerisangwa gore tota e tlhokomelwa e mang ka gore ba bangwe ga bana kgomo di le 4 e be re ha o kgomo dintsi poo re tima o poo ga go nne sentle gape makgarebe a dipoo a dikgomo otlhe a tlhokana le poo a ke aga mang kana aga mang right so for every 30 heifers 1 bull ha re bala dipalo ra akanya gore palo tsa dipoo tsotlhe tse re ka tshwanang go di reka di 645 di a go ja puso madi a kana ka 13 million pula ne di seo le nkutlweng dipoo ha di cheap di a tura re raka gore ne re batle gore re le gwedisetse ka morto a poo e le o batlang re santse ra go reka meroto a dipoo e be re le enela e be le rutuntshiwa go gwedisa ka satla mme ga go e go
synchronize-iwa ke mo dikentiwang go dirwa pheka le ko e lengwe hela ka ntateng ya boturo e be re bona gore ka gore mo ha re ka ira go synchronize go a go iragalang hela mme re beeletse go synchronize ka go rera dipoo ka gore di tla be di ntse le teng nako le nako a kere mme le yone merto e le gone e be le rutwa e be ba e leng gore ba kapile ba kgona go ikgwedisetsa kante ba hira ba ba kgwedisetsa di kang di le teng le rotloediwa gore le kope bana ba lona ba berekang kana madi a setseng a lona le reke dikane e tle le be peo ye mo go tsone madi otlhe ha ra balola a leruo e ka nna 45 million pula le itse kana gore Batswana ba bangwe ba ntheeditse ha ke tsena go gore ba ntha ba re ntlha ba biro go irulana go bona ke re la itse so ke ra gore le khantele le re ha ra bona sa ra bona e be le eteletsa mago kwa pele le itse gore ha se rona hela bana mo di utshani di pudi le dinku kante ha ile gore motho o nana di khomo ya no a batla go thoba di khomo a batla gore a tse di utshani a he yo mpakanyeditse ya ne go geditse palo ene ke bua ya 645 ke batho ba ileng gore ba senotso gore ke bone ba baletsweng beneficiaries palo ya dipo ena ga te 115 hey ampore tlatsa bothata mo biro ka dipo thank you minister dipo di 115 e le pakanyetso bagolo ya no ha ile gore nona le dikgomo o sa tlhola o di batla o batla gore be le diwe ka dihutshane go tla dirwa jana dipalo tsa teng kgomo nngwe le nngwe e beelediwa ka pudi kante dinku di le tlhano a ra utlwana ha o latlhegetswe ke kgomo o se tlhola o batla kgomo gore nyana ke kgetha dipudi yanong kante ke kgetha dinku yanong kgomo nngwe le nngwe e tsamayana di le 5 tse di namagadi ya no ha ile gore latlhegetswe ke dipudi kana dinku di le between 1 and 24 o tla neelo yone palo eo e latlhegileng between 1 up to 24 ha di hita 25 wa go neelo yone 25 kante o ka neelwa marobana a le matlhano go laola gore o batlang kante dinku di le 25 ha o sa di batle o batla dikgomo e na marobana a matlhano ntlha la bua ka diphoko a minister diphoko di pelego ba tla bolela gore ka gore ha ke dumela gore le neelwe go ke a ba senyetse ka gore ke re ke bua le bona maabane ba ntha ba re nya go na le tse dingwe di a di agolwa diphoko di sentse di le teng mo birwang ba tla ba akanya ha e le ditonki ha e latlhegile le nngwe hela go hela go di le tharo o neelo ene palo eo so ha latlhegile le 1 ke 1 ha latlhegile le 2 ke 2 ha go latlhegile le tharo ke 3 ha e na 4 le go a go godimo o tla neelo tonki di le 4 hela a ra utlwana batsadi ke one ke monokeng tsosoloso gape thotloetso e le tla e bonang e tla simologa hela ka re sena go etsa mo phuthegong ye ba go di senka mo tikologong ye gauhi le bobirwa gore e be setse di ka tlang di a babalwa ke go nna mo nageng eno mme ke kopa gore le di amogela ka pelo tse ditshweu le di amogela ka pelo tse ditshweu ke lona ba ntlha gore go irwe yana ba utswetse ke batho ha ke tswa
ke tsamaya le bodarena ka kgatleng ka hana ko tlokweng ga malete go a ko morolong go a ko kgalagadi kgang ke yone a ra utlwana mme ga e botlhoko ya ka lona a ke re ke simola go iphemela ano gore se ka ba batla se tswelele tsa lona ba ntheeditse ga e botlhoko ya ka lona ya lona ke matlhotlhapelo kana nngwe tse e le gore tla di bolela tse e le gore ra di bua ra itemogela ne ga itlhela gore gone ka ko baagisaneng ka kwa go na le kgotlopano hela mo bodireding ba dirisang le one magodi ana be ba ntshiwa go mo ne go se go diragale go ra go kwa ga le tse le bua ka latela dio tsa lona kwa le buisa le ba ne ba dira ka kwa le bodiredi ha nge bua go ne ba dira mo go eng le kopane le bone bo ja kola maepantlo ba ne ba thusa boneba yaanong ga ba yo gompieno ka tirisanyo mo go a rona le ya sa Zimbabwe ke ne ke re ke a lorela a le kalo batsadi e le one karabo e ke le kolotang a bulaeng o lebogile botsadi re tswela le lenaneo ka sebaka se taba ke maela ka go lona morahi ke ta lebela dilo tse pedi hano gore re te re botse ra kgele mme thulaganyo ya teng ya go tsamaya jaana o sola tsa letsogo bota o bua leina e be e le gone ga o bule maina ka botalo e taba e le gone jaanong o ka tsana mo potsong ya go ga e le potso thamalele ga e le ka kgelo e be ka kgelo re tabo re tsere batho ba le bathano potso e nna nngwe fela ke tabo ke gadimile kgosi gore o batla ke le ba ntha ehe kgosi o mphile teta botsadi mme ke simolole ka rre ga pele gano le be le tsamaela ga mmaekeng o ga ke a dumedisa tautona le lekoko la gago santa e nne malebo ya gore a ra bologolela ntse le babiro bogologolo re la kgang ya gore a boiro ikemele tsatsi eno e bidiwa kgosi o nkete serumola ke dilo tse se be gona re di lela re kwala dikwalo re kwala gone go lona ko di tla go bo office bo tautona di reng jaanong ka o dirile raiso ke se sa wa hela ke itumela seo raiso gore o dire tiro e ntle thata e o bone go le maleba gore le tsone dithabololo di tse di gore ka bonako mo bathong ka kwane ke a leboga tautona se sengwe se se leng teng tautona me ke kgosi ke ne ke bereka gone ya go tswa ka 2017 go ithala last year ka 2022 di 31 tsa ga August ka ke shaisa mme rile ka di 7 tsa ga February last year ka dira ka kopa kontraka gore go kelediwe ka ne setse ka re anong ke libile lona modende ka ba ke kopa gore go kelediwe kontraka mme mo go lona ya me ha go se diela o nna ntare nyarra gore go direga la jalo go gore re phute morahe pele o te kwano re tlo botsa gore ba go batane ka nya me kana tsamaiso ka re ga ya nna yalo ne ke kopa gore go dire se se tshwanetseng ga heleletsa go itse gampieno ke kopile kontraka ya hansa bua kwa tang kuta ka re endad
go itha gampieno ke ntshela ko lapeng kontraka ya me ga ise renewiwe ke boditse ka tsena go bokgotsi serogola beng ba rona ka kwa ba boa gore nya rona kono re dirile kgosi a re itse ka tswa go tshwere eng ka go bo director ke botsa ba re nya rena re dirile ka botsa ministera re kwa ta go etsa mongame ke le ka go etsa ka speed yaanong ministera le ena ba re ena isa e bone kopo ga isa e bona isa kopane le yone re heletse re ntse yalo ebile a mpolelela ga ya gore gate go siame kana re alwa ke re a re llela eng a re ga ke itse na re lalwa ka heleletsa gape a nthare ga tlo le politiki la kganetso gore ka bo ke ga khamala yaanong gore jaanong dikgang tse di tswa kae nna ke le kgosi nyanya go siame ke the pele I know what I'm doing molaodi ke a go tota mme ka khamala ka gore le matsedi maise ke banne jalo jaanong dilo tse di a tshwenya a ke na go di bua thata gone ha Tautona ka gore go bontsi mme e ka re ha le ne le ba bangwe ba ga rona ba rangwana rona ya ka ba honorable Mokgweetsi ba botsa ka nna gore ke motho ke ntse ya ba tla go bolela ba marujane ke ra gore ke hano mongame ke kopa gore kontraka ya me o ke diwe ke ema a le ka lo mongame ke a kopa dingwaga tsa me ke gone ke tana 65 maloba yana e se ka rata go le tshoyana ba tsa re go ke sore 80 ke sore 8 years ke a leboga ka le ka lo Tautona ke ra gore dilo tse ngwe tse di ba ka mo sente ke a leboga e tshware ya romtate ne ke re nya go hurisa moriti ha botsadi ne ke ra gore re kgone gore re bonane rothe jaaka nkile ka thalosa phakela gore re tsaya ka thamalo mo maranyaneng re tsaya ka thamalo mo BTV re tsaya ka thamalo mo RB1 and we are live streaming on BW presidency and BW government gore go ska sira di camera tse dingwe mo go tsene motho wa mme pele ke gone o tatsana motsadi yana me yanong kana yo le ne lo anthane ke mo ha se ba ka hele se sentse lona ke le neela motsotso gore gone o tsena re le palo ntsinyana botsadi o thamala hela go potso o bua leina bo thamala go potso motsadi wa me gore se ka ra khopetsana ke le bego nya ke le tang kutwa go setse go dumedisitswe batsadi Tautona wa me Mokgweetsi Masisi mare o leboge Tautona go takwana gore na go iphaletsa pa le ka ke bua ndo di mama lelala go tswa go mabole semola ke khole ya maseko Tautona ba biro ba unyoretse ba bothe ba ba leng ha ba o thoka gongwe o riana ne re eletse go gongwe o tsena ba le bona mathata a lona ke ba o nyeretse ba biro ka lo tse di diragala mo kgaola bobiro ya ka utule molasi wa BDC ya bua halo gore kgota itswetswe a se kgota e hele kgota tsoto ditswetse kgaola bobiro yo mme ne re buiseje khotsi juela gore ke eng ha kgota tse ditswetswe ke la ntha mo bobiro a kgona go bona gore kgausi ya bewa go bo go nna dithobelo mo re khoteng Tautona re kopa kgota botetse gore o mo rome ka kwano bo bobiro a ta re boele gore go diragalang gore ha ile gore ke motho gore se se re se bona se diragala mo re khoteli tswala ke mabaka a lentseng ja ha khotsi ya retire a tshwantse gore a renewela ga renewela o boela ka gatho gore yana batho bote ba go khotla go tsekelo ha ke itse gore mari a kana Tautona o twa tsaka ke khotla tsotse di go khotla tsekelo mme batho ba bona madi go gona go thophuwa motho ha di ke yana khotsi ya beile mo khoteng kwa morago
seko ja tsana ha tsena motho a supua gore re kgotsi ke reo mara ko morao ya bophelong kgotsi juele o kgona gore a supa gore nya yo a se yena ke yo mme yana a thopile ke tsaba a hirilwe a ka ha molao ke bua nnete ga ke buihela re buisa ja kgotsi juele gore go diragala lo kgotsa tse di tswetse di kgotsa di tswetse batho ba bolayana mo kgala buiwa especially ko mabolo go bajang go semola di kgotsa di tswetse go tautone mme re kopalo jo o di ele ke le thoko ke hakolola kgosi serukolo o kile a ta go semola le ko mabolo a rumile ke kgosi khamane a tile mo gotene gore kgotsi khamane ke to roma serukolo ke to roma motho e mongwe a ta go gotenya lo ya mabolo a ta ke nnete kgosi serukolo a ta a letsanya kgatwa e 6 a ba re kgosi ke jipja mo getse mme tsa tsejano ile ko morago ha o thothomisiwa ho iwa ko netaning ko directora ha ke se ke bone minutes ri pateleleng minutes go bonwa ja kgosi mogedi ja go se go la ga di a bona ile ko morago ba re tsamaile di bata ra simula ra bata re na re bata re le mo motseng ra ho tile motho a segisa le re bata nna ra emela mo ra sero ha re tsana sero e tautona re khomana ile go reng ke nnete motho wa natlo segisa go mabolo le kgosi serukolo ga e seng ke ya ba tsene minetse mo di kgaolong tsenetse o na tsere minetse tso a ba ipiela tsona go ndiko ba tsile o tangwa ko jele o tsile se molale nna ke ile serwe go le la bone ke le kana go la boraro ke ile serwe ka a le sa kalanta minetse ke tautona ke emolelle ke a le tne toronko ile morao wa nakwana eneo ka bokhutshwane nyana e be le gore ba re nya ba bitse kana mapolisi ba tse ke le ko serwe ile ko morago bo ba re ba bitsana ba kopana go no ba re nya mme re a lumela gore motho o na ile ko sero o na ile go sekisa mme nna ke a go etsa foromane yana ke batla go boletsa utuna a itse gore kgaolo ye ntse ja mme re kopa gore tota go se juele ke mogolo wa kgaolo o tshwantse go tseka ka thamala ra kopa gore bua le go se juele thank you motsadi ra kopa tautuna go na le bothata mme re le go tsena phalape nghala wo nteletsa re dimile tsa serukolo ke di teng buriana batho ba go sekelo gona mo hela ke mathata thank you mothers re utlwile tautona bua ka gore ne re kopa go mabolo gore ne re kopile fence ya dito gore di haralo dito mme re kopa gore le nna re terenele fence ya go baeletsa masimo ya rena ka dito ka ha ona se re sentsha re a le tautona wa re thusa tautona re le bogale nno lo thoutileng ka lona le batho ba ga bana ba bua ka ona ka teng o thamaletse ya gona bana ba phipo mathata go bereka le batho ba senana thank you me motsadi ke kopa gore re tshware nako e re ke thobela ke bijwa ko semashaba tautona nana ko kopa gore kana matona a gago a jere nako a ba re thole olomo a ba re thole kona o di yang gore go bo 2 minutes a re tholo ke matona ha ne ba re tholang ka bo sa 2 minutes ka gore ne re to ba re ene boalo mme makere ke re le bohele lenalo la dikgomo la nese ke se ka ding mme tiro yena e a bona la re ka lebogiwa ke be ke hanana le wena mo reng o tshoko wena yo o botoka mo banne ba tseng no le vice president ya khama wa ba nna mogakolodi wa hae ne ke sa solohele gore o ka rialo ka gore le bona ba dirile dikontiri je ja o tsamala ha selote le di-secondary ke puso e nngwe yene e nonjo mo go yona ano a se mo ka tang gore go boniwa wena ke se ke tsene ke a tsena nya re lebogela kgaolo kgolo e o re hileng yona ya Bobonong gore re be re ikemetse botata ke subland board ya subland board ke yona re sa iseng gore yona yaanong ke eng a e setse e sa ka tsena mo lenaneong ke be ke re bothata bo bogolo ya ka no uta batho ba bua ka ditsha list yote ha ke sa e tshware botse no ke 20,000 mo bonong ya batho ba batadisa ya ka o le mogogolo o le ilo molao mo land board batho ba ba tshwere ditshana bele ke basadi bagolo masimo a matona ditsaja ditona ya no molao o di ilweng mo ha ke kgaolela ngwana setsha kana mosadi mo a kgaolela ngwana setsha a twe o ntsha 3,000 le ngwana o ntsha 3,000
alitsi mangata bua alitsi ke kwa land board kwa aba itsi ba ke kwa ha to certificate sa menna santhala me ke 3000 certificate sa ngwana ke 3000 aba itse sepe batho ya no ka tsela ntseng jalo tautona nna ke re ba akanya solose ka baka la hore re ke rona ba re imulela bana morwalo ha ke kgaolela ngwana tshimo e tlo nna bothata ha ke kgaolela ngwana setsa e tlo nna bothata ya no mola wa o se ka sekiwa hore ya no kana bana ba bereki le basadi bodwa ba bereki 6000 to ba kwa mo nna ke thi certificate sene so ha se ka la theka na sa sola montu mola ha o bu a thusi dibelije 1500 mosadi moholo aba we ja ka hore mariana mola luba lona ha cover 1500 mariana mola luba ha cover 3000 ya no maketsena mo horeng ke a feja ka hore ra ke a utwa makole bohe na kwa lo kokolao le Lucas a swa skokele kokolele ngo ke bohare hela ke kosi ke kosi o ngwa le mmulije khanje senjo ke kosi ya no kosi ya ro berekile tautuna go robo ile go pana le monanga kwa ke pereko mme le belela 57 years ba birwa nje ba lela lesa kana hore le be le kidima ka bokutso bo kana ne le sa theleje batho ba jia Lucas ba motsenya motho ya berekileng ke Lucas tautona o berekile ka prajara ya ba birwa ba bona o rutsentse Lucas ha ka hore ha o bala matona o tenonjo wa bala o thata la dalela nanje ba ituru Zimbabwe ide ke ne basari a o iwa Zimbabwe me a re lebohe Lucas e se ka nna motho hela ka hore o ka re lelwela kganya mololano wena a re ke nna Lucas a re ke nna na le nna ka re ke Lucas thank you ntate yo latela ne re le ntlha ile one o tsentse ke beja ke ikupile go tautuna ke ikupile go tautuna hore a ke nke mmona nna ke re ke amrata tautuna ya bohelo ke ya ba o botse sephiri ya bophelo ke ye ya bogosi ye ke wila le maloba tona le hankore khosi ya ngwe na retire yona ememo na le motirong 3 years ha ke botsa potso hatwe khosi juela are o buile pele a mra yare mo ke nyaka ngwana bom ya no khanya tona kore o tile ka ngwana bora ngwana wa ke nnete ke o de khanya tona kore sa re se buang kore khotae ke a makhathana la thapo khotae a se a boswa ke mo tshwarelela bogosi ja ga mmangwato le bona ba ga mmangwato maloba ba rile ba re serogola re mmate molao ile a bua gore serogora ga a senya sepe a ka se ke ra utwa ka wena kgosi kholo ratswe ke a leboga tlhentate a o sa lo molao morao thobela ke solela gore o tla tsa nako e re dumalaneng tate kana ka re ano le tsere nako e telele go a re ba bangwe ga bana go bua go tla bo go tsena wena be go tsena wa bohelo ke a dumedisa bagolo ke re go dumedisitswe yo emeng ha ke moheng sebaka botsadi ke kopa ka thomphole mohe sebaka a ska khopa khopetswa botsadi ka morago ka ko ha ke lo itse lentse jalo re batho ba moa bo ja mmogo a tirisano ke kopa gore le dige mantswe re ha lena ne le sebaka sa go lathalla go thank you sir ke le ke a dumedisa bagolo ke re go dumedisitswe motetegi tautona le mo parlamente ke a le dumedisa yo buang ke Paseka Phesika Dibadiba yo le ra kgwebo e bile ke le mothusa moeteledi wa bora kgwebo ba bobirwa ke re re hilo nako e khutshwane mme ka ile yone tshono hele ke boneng gompieno ba gaetso ke ne ke re ke be tse ke di kwadileng ha ke di be hape le ga tautona le
babusi ba gagwe gore re bone gore di lebisana jang ke simolola ka kgang ya accreditation ke monana yo e leng gore ke duma le Tautona before a nna Tautona o ne a kopana le nako Tiger Wheel ke simolotse company ele ya Tiger Wheel ba bagolwane ba nkitse go tswa koo mme ke na ka bona go le botlhokwa gore ke se sengwe se se tshwanang le seo mo bobiro ke tse gore ke kgang e tona Tautona le dikoloi tse ke di tswela pelo hela di a go mpheta yana di a go tsenya dithaere di sele go na le kgang ya accreditation re molale ke re o inthuse bana ba gago ba iphita yaanong ka gore go rerwa kgang ya gore a re changeng nna ke ta ka kakanyo ya gore ba tsamaye mo Botswana ba identify dikgwebo tsa Batswana ba batang ka dikgwebo tse dišwa gore di ka thuswa yang ka gore lenano la bone le ba reng re applyela accreditation ba le ko ga borone ga le re berekele go be go taka kgang ya land allocation ke re Tautona go lebiwe kgang ya gore dikompone tse di tshwanang tsa rona tse di dirang mo nakong ya gompieno a di bewe pele ka gore ga ke go bolelela gone yana ke mo sekoloteng se se tona sa rente mme sida le yone ka ga e batla dituelo tsa yone yaanong a re lebiwe go be re bewe pele ya boraro e ke yamang ke ya sida Tautona re na le mathata a gore re na le bokgoni ja go dira dilo kana go simolola dikgwebo ke simolotse kgwebo ela Tiger Wheel e le moono wa me ya nna le ba ba etseeletsang ba na le seabe ba e finance ya ba kgonagala jaanong ka gore nna ke le ha ke na ka itshimolela e leng ya me ba sida ba ne se ka ba dumela tsotlhe tse ke neng ke di kopa ke hilo di-machine ke tse di teng mo biro ga dina stoko ene dilo tse di bereka yalo gore ha o hilwe stoko ke sone se ka berekisana le di-services ke re kganye o nthuse go e leba ke be ke re ka gore gompieno na le re boys le rara kgang ya re changeng ke re ke leboge boeteledipele ba sekole sa Matshekge le sa Gubo jang go tsena ngwana ke teng re bone change of mindset go go bone irile boipuso jo re be re sena bana ba tetse ba go ya mo ditseleng mo ke re ke kgang e siameng le rona batsadi re bolokile mo ditshenyegelong tse dintsi mme ke a leboga. Thank you very much sir. O tsena wa bohelo ba gaetso ke a dumedisa nna ke bidiwa David Mapeta ke tswa mo go ba jang na Tautona kitlo David lona ko sautela re Mapetla nna ra re Mapeta ke tswa ha go ba jang na ya me khutshwanela ne ke tlo kopa monga me ke na le bothata jono jwa sida ke setse ke ile ka tsena ko me Peggy santse e sene minister a santse le ko tatse ga mekan window bo shamukuni ka kwa bo re selamba bo re gare ke kopa thuso ko gardening ko farmong ya pala ke ne ka tsala ene honorable ke ya go montsha gore ke dirile go le kae ga pala mme o kile ka bona gore jano ba pala ke ha ke kopa madi a dromo e one le gore setse ke harvester le gone ba ntha ba re ke dire kopo yeo ga nna ga pala ya no kopa mele khuswane kuno ku tlo ro ta thola gompieno ke re ke kopa ro khona go ba jango le no bona kgwebo ya me o bona gore ke le ka go le kae monga me ke a pallwa ka mabaka ona ke lebogile fa e feno re mo dumelane o sentse eme gone ho jaaka ne re buisana botsadi bothano jo neng le bolemetse monana motho wa mme motho wa rre ba tsene go se se ba kata bokela letsa ene mo Tautona le matona ga go ta bona gore o supa o he gore ba te ba tsibogela o sentse a hesa ba bata ya le lona pele ke a dumedisa Tautona le matona a puso bote ba leng hano le batsadi bote ba le hano manki le dumediseng ka pula ke ta heta ka tse leng gore go ne go builwe ka tsone ga go simololwa tsa di-permit tsa phane ke tlhalose gore
office ya rona e ko Phikwe mme kana ga ile ko Phikwe yana e lebile kgaolo e yotlhe go tswela ko Madinare Phikwe Bobonong dikgaolo tse tsothetse mme kana ka gore di-permit ke yone hela e ntshang di-permit se e leng gore re se dirile mo nakong ya gompieno ke gore e tare ga paka ya phane e simologa a pula ena re simolola go bapala phane batho ba ofisi ya rona ba tao ba tswa ko ba tsamaya mo dikgoteng tsa rona tsotlhe tse di mo bobiro gore ba le rekisetse di-permit gore le kgone go di bona go di ka segaogi ke sone se e leng gore ra go se dira gongwe e nngwe gape ke ne ke batla go heta ka yone ke ya molema e leng gore ba molema go na le ka ha ba santseng ba sa utlwane sente ka teng ke re kgang ya teng re e tshwere ko ministry mme ka gore ba ne ba kile ba ipeletsa ka makgotlatshekelo re santse re e tshwere le ba ga rona ba Attorney General's Chambers gore re bone gore re ka e solva yang re sa gothagothanye ke tsaya gore tse di neng di builwe e nngwe ke batlang go heta ka yone ke e leng gore batsadi ba ne ba buile ka tshenyo ya diphologolo kana poaching e leng gore ya diragala kere re setse re itemogetse seo mme ba ga rona ba wildlife ba okeditse di-patrol tsa bone mo mollwane ebile ba setse re na le kampa e leng gore e ko mollwane e nna ko hela ya anti-poach e leng gore banna ba tsamaya mo mollwaneng gore ba kgone gore ba kganne bogodu jo bo diragalang mme ke re ke nne ke le rotloetse le lona gore le nne le re tsibosa gongwe le ngwe ga le bonang go na le mathata teng ke a leboga batsadi tla ke simolole ka go lemoga motlotlegi Tautona le go dumedisa botsadi botlhe bo bo leng hano ke bidiwa gote ke tumile Walter Ramotadima go tswa ko lephateng la lehatshe le metsi ke tlo go tsibogela dintlha tse ne di a buiwa ke modulasetilo o ile a bua ka gore re oketse lebelo la go aba diploto bogolo ya mo Bobonong ba gaetsho ka go ntseng ka teng go na le dikopo tse e le gore di teng mo Bobonong tse di 9,925 re ka di bitsa re those are applications ka gore ha batho ba kopile ra di ruruhatsa go bona gore a mme se ba se kopileng a batho ba ga bana lehatshe gope kana go na le mo re ka go bitsa re waiting list le application tse e le gore batho ba di dirile so yaanong tsone tse re tsweletseng tse ra di ruruhatsa go bona gore a mme ke tsone tse e le gore batho ga bana lehatshe kana gope hela mme ba gaetsho lebelo le tsweletse la go aba lehatshe mo lehatsheng la Botswana ka kakaretso re beile thulaganyo ya teng leitlho mantaga le mantaga re kopana le di-subland board tsa rona le di-land board re kopana ka maranyane go bona gore a metiro ya go aba lehatshe Botswana botlhe ya tswelela jaaka re bona gore tota tokagalo yone ya bonala jaanong ga ke ka tsaya sekai sa Bobonong re na le diploto tse e le gore di 757 tse e le gore ka ba na le plan ya go tswa ka September go yela ka ha March next year gore be setse ba di neetse batho tse e le gore ga di bokgakala mme re tle go di neela batho hela ba e leng gore ga bana lehatshe peo ya rona sa tlhole re e ba Setswana mo ne re ba hela re lebelela di-record re ba mo maranyaneng kana mo systemeng go checka gore a ga ona ploto ko Kanye kana ga ona ploto ko Moshopa jalo ga ona le ploto ko Mahelong ga ona go bona ploto ka re bo setse ona le ploto mo motseng wa selegae jalo re sologetse gape ploto tse ne ke di bua tse di 757 ke tse di mo kgaolong ya rona ya shara ke tsa gore lo a itlhaloganya gore ke so re na le ploto tse dingwe gape mo phase 2B tse e le gore di sologetse jaaka re itse gore Bobonong kana o dikologilwe ke masimo re bua le borra masimo re kopa yalo gore a mme re ka se re dirise masimo a ga gore kgone gore re neele batho lehatshe yaanong ko phase 2B re sologetse diploto di ka nna 600 tse e le gore mapotiela ba rona ba tsweletse ba di lebeletse go bona gore di ka biwa ka tsela ntseng jang so le mo metseng e mengwe ya mo tikologong ba gaetsho na le diploto tse e le gore di ready tsotlhe ga e le gore di ready di 3031 di kopana le tsone tsa Bobono mo metseng e le gore dikologile land board ya rona e covera metse le 10 mo mahelong a mangwe diploto ntse di a tswa hela jalo modulasetilo wa VDC na bua ka kgang ya gore dikereke di ska di attendara ha di kopa di tshatsa dikereke ba gaetsho ke molao e leng gore o teng kana dikereke di wela under civic and community so yalo diploto tsa tehela go ya ka molao ra di bapatsa
jaaka re bua go na le tse le gore di segilwe di mo thulaganyo tse le gore tla bo di tswa le tsa dikgwebo hela yalo di tla bo di tswa mme re rotloetsa dikereke gore a re ikopeleng ha ntse diploto di sego ha re sega yana mo motseng o le mongwe nako tse tsotlhe re ira gore re beye tsone diploto tse le gore di ka dirisiwa for dikereke kana di-crashe kana tse dingwe yalo mme re rotloetsa gore batho ba ikopele hela yalo re wa Tiger Wheel na bua gore tota go tswe diploto tse le gore di teng gore ba ka kgona gore ba dire ditsha jaaka ke boletse ke ka haska hela ka diploto tsone tse di 3031 tse ke reng di setse di le ready tse le gore di tla di bewa tse di 195 tse le gore di beile ke tse di tsenyang tsa kgwebo tse dingwe di tsenya le tsone tse le gore ke tsa civil and community tse gore dikereke di ka di kopela mme gape go na le tendera e le gore ba rona ba land board ba e lebeletse last year ne rantsha diploto tsa kgwebo mo Bobonong di le 58 tse le gore ha di body tsa rona di boela tse di sha tse tla bo di tlhophilwe di tla bo di kgona gore be di abiwa tendera te setse le mo re ka buang ga teko evaluation ba di seka di tla bo di tswa ko molala down di le 62 tse le gore ke tsa kgwebo yalo ha diploto tse di tswa re rotloetsa botsadi gore re nne re tswelle re di kopele hela yalo go bona gore re ka di dirisa ka ene gore go ka tshwanela ka teng jalo ba ga sone ke rata gore ke ka tsibogela tsone tseo mme ala go tsena mo go ile ya transfer o na bua re mashaba bua gore ha motho a neelwa boswa kana ileng ba ga boswa ha ile gore o neela ngwana setsha go chargewa madi a kana ka 200 pula ha o transfera ka ona o transfera ko motho no o mo rekisitse kana o irai charge ya teng ke yone ile gore ke 3000 but ya boswa ke 200 pula ile gore o neela ngwana ga go plot but ke ditlhotlhwa tse ile gore di teng ne re di beile di le teng hela yalo so ba ga ke tsa gore ke tsone tse ile gore ba di ne di a budiwa ke a leboga motsamaisa tiro thank you ke a lemoga batsadi a re arabeng potso tsa lona tse di ka arabegang ke tsaya gore ba nne ba botsa ba teng ba itheeletse ntla simolola ka yona kgosi rumola tota le ga re tlwaetse gore re bua gore mo kgotleng ga gona se sa botsegeng gantsi mo kgotleng re bua dio tsa setšhaba sa morae ka gore ga re ka simolola ra totomela ra tsena mo go tsa rona go tswa tse e leng gore di a tshwana go tswa ke batla gore re dibele seo re tlotlane ka boikokobetso kgosi ke kopa gore e boele ko e tshwanetse go a teng ga ke batla go bua tse dintsi amen mme go ikopela ke go utlwile gore wa re ikopela extensione ko re ne o tsentse potso kgwetlho polelo le kopo application e rometse ka maranyane a sa bonaleng ke utlwile gore ebile o dingwaga di kae le morisi ka ba o bona ba tloga ba belela sepe mme Ndoni Mamamalane a ile gore ke mo kwelle sentle me Mamamalane ke utlwile mma gore kgotla ya ka ne gape gwa le COVID-19 gore kgotla gore di a tlhaela bodiredi sekai sena sa bua ka mephethu ke ha kgosi Juela ile ko ntlong ya dikgosi go le sa le sokola go sena ba le thusang mme wena o tlhalosa gore ha se mo Bobonong hela ke mahelo a le mmalwa o bo a ro batla re a utlwetse gore a te go tlhalosa e go ra gore e tla boela go lona lephata e se mo Bobonong hela gotlhe ko e leng gore go na le bothata bo e tla buega ya ka e ka buega mo kgotleng ha ile gore batla gore go sekwa ya ka bangwe ba se ba seka go tla hela
go tla hela mme rona ke a le rapela babirwa